malome ka kapa re tshepe gore le yena di-weekend o hlwele a nyadiša gabotse ka gore a nna mogala bo wa nyadiša a bapale awa ke o bapale no phela o bona sutu e re feke ngane re go tamiše re bue re tamišeng batheeletši magagešo ba ba theetšang radio e ya gabo rena ya Motse Community Radio Station ya go aga batho ya go thuša batho re bue gape re tamišeng magoši ya gabo rena babuši baruti ba rena banna ba ka mehla le ka matšatši mangaka a gabo rena setšo re a le tamiša ka mafaratlhatlheng re a ba tamiša balli ba rena ba bošego bja lekgono re a ba tamiša le bona re thobela magagešo le fihlile ke gona ka pitšeng tše kgolo ka fa ka Motse ke ka mo ke ba ga mang ke ba ga Masemene mama Semene ke nyaka go lokiša taba ye nngwe mo o tlo nkwešiša wena ke nyaka gore le batho ba e tsebe wa e bona nto e leng mo pele ga wena mo šiwo mo pele ga gago mo lebelela mo pele mo ke nagana gore ba rai ke eng nna ke no bona le bona o no bona o bona le bone a ke se borkeng kgaitsedi ya ka o itse mentho ao ka se wena o ne maaka wa e tseba camera yo ke a e bona wa e bona ke a e bona all right camera yeo mmereko wa yona ke gore tšeela bohlatse wa nkwešiša ke a le kwešiša ke gore tšeela bohlatse ke nyaka go lemoša batheeletši kua gae le babogedi kgole le kgausu radio re tšea bohlatse ka lebaka la gore ditaba tša rena di feleletša di tshelela di bolela ka batho ba bangwe a re nyake gore go sasa di oketšiwe goba di fokotšiwe re nyaka gore ka mokgwa di leng ka gona di tšwe di le ka mokgwa di leng ka gona batho ba bantši ba no go botšiša gore o kry ba mfounela ba re moremi gabotse video e tsena kae ke kae mo e sa tseneng ke nyaka go hlalosa gore batho ba kwešiše lenanego le gore ke šale ke tla mo ke tlile ka lebaka re na le bahloki re na le batho ba ba seneng selo ba ba nyaka go thušo fela go taba tša bona o kreye ba di bolela mo radiong di akaretša batho ba bangwe re direla gore go be le bohlatse ba gore batho ba ba sego gona ba se ka ya ba fihla gae ba tlalletša ditaba ba bangwe ba kreya ba kwatile e šetše ba bolela ka mokgwa ba nyakang re nyaka gore ditaba tša rena di be le bohlatse wa ikwešiša mama so video ye e controla ko wena o tlileng mo go rena o tlileng go lla gore o lla o reng wa ikwešiša ge e le gore o lla o no bolela yona ya recorda ene ge o lla ka dillo tša go kwagala le batho ba ba theeleditšeng ba leng gae ba bogetšeng ba le kgole ba kgona go kwa gore lenanego le mmereko wa lona ke go thuša batho and then le bona ba fela ba re fa maele gore mmotšeng gore mo thušeng ka gore wa ikwešiša gore lenanego le ke tlile mo ka go tseba radio e theetša ke batho di-camera tše di bona ke batho batho ba seke ba hloka thušo magaeng goba ba hloka tsebo ya gore lenanego le ke la go thuša batho so ke bolelela lebakeng la gore o kreye motho a re bua le moremi ke fodile a re ere o deleta video ena re e deleta jwang e šetše e sepetše batho ba e bone ene a ba e bona ka lelo tše dimpe ba e bone ka gore wena o nyaka thušo ene ge batho ba tsebile gore o thušegile seo ke bohlatse ba go bontšha gore le ba ballang ba tla ba thušege lenanego le gone jwale re ya le godiša re le godiša ka gore go na le ngaka ya sekgowa ye re bereka go nayo ke nyaka le nkwešiše ge molwetši wa ba buang a tlile go fa ke bonang gore ke le moremi nna nka tsena mo ka setšo ka felela fa lenanego le re ya go thoma go tšea molwetši wa rena ra mo iša go ngaka ya sekgowa ye rena re berekago le yona gomme lenanego le
go tswa ka kua ga tlou tša baroka la patelela motho mo ngakeng ya sekgowa a kry-a ditshwanelo ka mokgwa go nyakegang wa kwa gore ya le godiša wa kwa gore ya le godiša ene batho ba swanetse ba gopole gore ye re e dirang mo e ka se rate ke batho ka moka wa ikwešiša le bathuši ba bantši ba ka se e rate gore batho ba tle mo batle ba fole mahala wa ikwešiša re lata gae a ke nyake batho ba bajwe ba re a bane selo so ngaka e tlo tšea ba e lego gore re ba fa bona re re wo wa bajwa o tswa lenanegong motho o hloka gore nke a tšhediwe metsi goba madi goba wena o le ngaka o molekole ka mokgwa o ka kgonang ka re nna ke ngaka ya setšo ke bereka go fihla mo ke fihla go gona wa ikwešiša mama so ka go rialo re ra gore ge le tlile mo lenanegong le re botseng dilo ka mokana ga tsona tše di le tshwenyang then lenanego le mmereko wa lona ke go thuša batho koša ke phekolo ya batho gare ga batho ga gone gore ba re o ka se dire video ge o ka se dire video wena go sasa batho ba tlo tsamaya ba bolela gore moremi o rile so a re so o rile re beya video go bontšha bohlatse ba gore rena re rileng ene košeng batho ba swanetse ba kwešiše gore ntle le video ga moremi batho ba swere difounu tša bona ntho e bolelwang mola batho ba recorda wa ikwešiša so ke mo le bonang go tsena video tše that's why ke go botšiša gore wa e bona ntho e leng moo na wa e bona gore ke video alright jale gore gore go bolela o tlo tseba gore ba go thieleditše o tlo tseba gore ke bolela eng ke bolela ke le mang ke bolela batho kgole le gausu ba ekwa gore ke reng so dillo tša lena ga di kwaleng malome ka kapa ke ne nnete gore o ka ba fa melao ya kgašo aga re a leboga Moroka o e hlalositše go kwala seatla ebile go kwešišega Moroka nto nngwe le nngwe ye botse mo bophelong go ne le batho ba bangwe ka hlago ya bona ba bopegile ka go se rate dilo tše botse le go se dinyake ene o kwešiše gore batho ba batlang mo lenanego la pitšeng tše kgolo ba tla balla ka mathata a go kwagala ene a nnete a ba tlaišegileng bophelong gomme batho ba mathomo ba batla bang le dipotšišo tše dintšhi ka lenanego le dikodutlo le ditshoto le dilo tše ka moka batho ba mathomo ke bona baloi ba go romela batho ba ka ditokološi batho ba mathomo ke bona baloi ba go tšhela batho ba ka dinyama le diqetho dilo tše ka moka ga tšona ba bobedi ke ba e leng gore ba nagana gore ba tla ba competitioneng le Motse Community Radio Station go tee le Moremi Moroka o gopole gore batho ba bantši re nyaka tšhelete mmereko o dirago ge re ka calculator tšhelete ye o e ntšhang ka kgwedi fela ya go lata batho ba gore ba tle mo radiong is too much ge ba fetša o a go ba berekela metse mahala o ba phethela ditaelo mahala jwale ba bangwe ba ka se tsogile ba ratile taba ye ka baka la gore o šitiša mmereko wa ba bangwe go phethagala nna ke loya batho wena o a ba fodiša ene ge ke loya batho ba ke tsebang gore a bane tšhelete ya gore ba ka tle ba patela dingaka jwale wena o mang o no re no ge ka kapa a fetša go ba loya batle mo ke ba thuša gape ke tla go hloya mone ke tla go hloya kudu ka baka la gore o šitiša mmereko ka go tšwela pele nna ke tšhela motho ka tokološi gore e motlaiše bophelo ba wena o montšha tokološi ke tšhela motho senyama gore a hloke mahlatse a lenyalo a mmereko a hloya ke batho wena o ntšha motho seqetho Moroka ke tlo go hloya ene ke nagana gore ga o a swanela go kweša bohloko ke ge batho ba sa go rate o dia ntwe botse ene ye e leng gore ye nngwe ya yona Moroka o tšea tšhelete ya lapa la gago wa thuša setšhaba ka yona se ebile o sa tsebe le maina a bona le gore ke bagama a kerokolo ba boditše gore ke bagama o ra o ba tsebe batho ba a kere jwale dipolelo di tlo no ba gona dipolelo tše dintšhi tša go senya
morero o thomileng wa modimo le badimo go tlo no ba le bantši ba ba sa o rateng ene ba bangwe ba tlo no saseletša ba bangwe gore aowa nna re rate mara re tšhaba go bolela wena ka gore wena a o tšhabe moremi a o tšhabe ka kapa a o tšhabe motse bolela e napile ka baka la gore batho ba bangwe ga ba tšhabe go šomiša ke batho bošaedi motho a tšwelela ka pele dipolelo tše mpe tše ke tša tšwa molomong wa gage mara e se tša gage e le tša ba bangwe a rumilwe jwale moroka rena re sepela mo lefaseng la modimo re ya kwa gore ditheto di gona re ya kwa gore batho ba ba tlogileng mo pitšeng tše kgolo ba thušegile ene ke ntwe re e ratang ke ntwe re e thabelang gore batho ba thušege re a leboga e re pele malome ka kapa ke lebetse go lemoša batho ka molaetša o mongwe maloba ge re le ka kua ga Ntšhabeleng bagalabe mane ba mphile molaetša o mongwe wa gore nke re lemoše batho ka taelo nngwe še ya phethiwa go na le taelo ye nngwe še yona malome ka kapa e phethiwa mo tseleng motho o šetše ke motho morago and then motho o tšwela ke taelo ba raye go pšhatla lebotlelo magagešo ke nako ya gore bana ba borena ba bue magaeng ba ba leng magweng ke ne kgopelwa gore rena ba re thuša go batho a re reng ge taelo ya go pšhatla lebotlelo e tšwele re emišeng ka go pšhatla mo ditseleng ka lebaka la gore matšatšing a bolekgono dikotsi ke tše dintšhi kudu mo tseleng motho o loya motho a loya motho a ne le koloi a na selo and then wena wa go pšhatla letšwa kua tseleng then letšwa lela ge le fihla kua ga o fetše le pšhatla go ba le koloi ya ngwana motho ye e gatang mola then motho la o aparela ke meleko yela ngwana motho ga a fihla o feleletša kry-a kotsi ya koloi so ke kgopela gore taelo yeo ge e le re ya phethwa sekgwa se gona magagešo ke bile le go eletšiwa ke eletša ke bakgalabe gore nke re emeng ka taba ba nkušiša batho ba go phetha ditaelo batho ba go reila dikoloi taba ye ke e bolelang ba e tseba ditseleng o no kry-a go na le mabotlelo a mantšhi a pšhatlilweng kudu mo e lego gore ke fowe o no kry-a go pšhatlilwe mabotlelo a mantšhi nke go fokotšegeng taba ye ya taelo ya go pšhatliwa mo ditseleng le tlo bona magagešo le ka bona dikotsi di fokotšega le ka bona dikotsi di fokotšega bana ba borena ba e ba safe mo ditseleng ke a leboga malome ka kapa aga re a leboga moroka molaetša o fitlhile bagešo ka mo ke ka lenanegong la pitšeng tše kgolo nna ke nna ka kapa ke ngaka moremi ke malefo ke Lucky Makua ka fale ke bona ba netefatšang gore mafaratlhatlha a rena a sepela gabotse ebile ka nako nngwe ge go šetše go hlafile gabotse ba šoma jwale ka maporana jwale ka morediong re kgopela gore re seke ra bitša maina a dingaka a ba porofeta le dikereke ka maina mo moyeng ge e ka ba go ile go a diragala gore tšhetše le ile ngakeng kae ra ya ngakeng Tsoko moagišane wa rena a re ra ya kerekeng Tsoko mo porofeta Tsoko se sengwe gape ga re tsenane kaganong ge o ka fihla mo e leng gore re swanetše re be le dingangišano ge o ka kwa o mongwe a bolela a sa bolele tabe gabotse kapa a bolela maaka o no emiša letsogo re tlo go fa sebaka ke moka wana wa e bea gabotse wa e lokiša se sengwe gape radio ga inyake mahlapa ba gešo radio ga inyake mahlapa a re lekeng go hlompha polelo re ya pešeng ka baka la gore radio e thetša ke batho ba bagolo le ba bannyane gomme a re netefatšeng gore maroga a se ka ba gona dipolelo tše di lomelang ka gare ga tsebe ya motheletšeng di seke tša ba gona se sengwe gape ka kapa ke tla e gopola e tlatla e fela ye nngwe ko gore re bolela nnete fela
go ne dinnete tše dingwe di a segiša re a dinyaka, go ne dinnete tše dingwe di ješa dihlong re a dinyaka, go ne dinnete tše dingwe di a baba ebile di bohloko re a dinyaka. Lebaka la gore re nyake dinnete ka mokamoko gore Mogala Boa ga Moremi o mo go tla go kwa mathata a lena gore a tla a tsebe gore ge a tloga mo rediong a ya ga Moremi o tlo le thuša jwang ka eng godimo ga eng. Ge le mmoditše maaka le yena o tlo le thuša godimo ga maaka a lena ene le ka se thušege, ka baka la gore maaka ga se nke a no ba le ntwe e botse kapa a aga ntwe e botse mo mothong. Jwale re kgopela nnete fela batswadi, re ya kwana kere aga ke tlo bapala setsopolwana se se kgaitšedi yaka, ge ke fetša go se bapala ke moka o nape o re fe ditaba tšeng. Maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši, ga a mantšhwe felo le seyalemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Aga nape o tiedile fao. Nna lebitso la ka ke nna Rosina Masimini, ke tswa ga Maria. Ke go dumediša ntate ka kapa ke dumediša le ntate Moremi le bašomi ka bona le batheeletši ka moka ba ba theeleditšeng lenaneo le. Nna ke tlile ka sello ke tlilo kgopela thušo mo dipitšeng tše kgolo. Ke nna le mathata ko gae kore ga botse nka no re mathata a sala thoma ka nna. Ke sa dula ga gešo ne ke ntše ke bona dilo kore ga botse ke thomile sena ke ba le ngwana wa mathomo. Ke rile ke sena ke ba le ngwana ka wa mathomo ya ba o ka re ba re jwale go godile re kana ra motsena. Ke thomile ke bona motho ke fapana le motho nna mma na bereka ko toropong a le ko di-kitcheneng and nna ke šala le bana ba ko gae, and then ke fapana le motho ka metlha mo monyakong wa lapa. Ge ke tšwela ko ntle ke yo phutha mebata dilo tse ba di tlogetšeng ko ntle, bana ba ko gae ba tsamaile ba ile go lebelela di-TV ko next door. Yaanong ke fapana le motho mo la gantsi motho o la o ne a ngatha bupi ka mo gae a fetša bupi ba ko gae, mma na reka 8 ya bupi gabedi mo kgweding ene re apeya ka pitšanyana ye nnyane. Mma o rile ga e tla mafela kgwedi e be ke mmotša ke re mma gape wa o makale go bona re o founela mo gare ga kgwedi re bupi o fedile na. Ya ba gore mma o ra wa nna ke re mohlomongwe le ja kudu. Ke re aowa e be ausi ka rawa wena tšhela letswai. Ka thoma go tšhela letswai bupi ba se tlhole bo sa tsamaya. Jwale ge ntše go ya gwa thoma go tla noga. Noga ye ne e tsena ka mogare ga dikobo tša ka, go e ba le letsogo le neng le dula mo molomong wa ka le nthiba molomo, and then noga ye yona e tsena ka mo ditsebeng e kore o kare a ke tsebe gore e tla be e dirang ka mo ditsebeng. E tsena gotlhe mo khile ka mo dithong tša ka tša bosadi ene ke sa tsebe gore ga botsebotse noga ye ke e dirang. Mma o rile ga e tla ka botša mma ka re mma ape nna ke tsenela ke sebata mara mma a sa nka dira selo, o no homola fela. Jwale le la boraro ke ke robetše bošiu ke tshwara ke mohlapologo ke thoma ke tsoga ke re ke ya mo paketeng ko tlhapologa ka lebana le spili. He ke lebana le spili ka thoma ka bona motho a dutše mo setulong se ke leng gausi le sona, ne go na le tafola gausi le sona a ithekgile ka sona ebile a itshwere letlhaga. Mme motho o ene e le mošimane ga botse ke ne ke lebana le yena thwi ka gore ntwa ko ga ene e le mokhukhu ne ke le gausi le sona spili seo. Ge ke lebelela mola ke a bona gore motho o dutše gausi le ka mo setulong se ke se leng mo gausi le nna, mara he ke lebelela mo setulong ga ke mmone, mara he ke lebelela mola ke lebana le yena. Ke ile ka tšhoga ka namela mpete ka te khurumetša bošego ka moka. Mma o rile ga e tla kgwedi ge e fela ka mmotša ka re mma gape go na le motho wa nketela ka gore go tloa lona tšatši leo ke mmoneng ka lona motho o ile a tla ka metlha, ene motho o le ke sepela mo tseleng o na ntše a sepela le nna kore yena a mpha direction ke tsamaya le go ntsoša bošiu o ne a kgona go ntsoša. E rile ka 1995 ke ge ke nyalwa ga Masimini, ke ge ke tloga ke ya go dula ga Maria, motho o ba dutše a sepela le nna
kore le ge mogala ba ka a dira mabatha o na ntsoša a re tsoga o tsamaye ke ne ke tsoga mogare ga bošiu ke tsamaya mara ke sa tsebe gore ke ya kae ke no sepela ke sepele ke thoma ke re aowa nna ke ya boa a re aowa a o boe tswela pele ke no tswela pele ke sepela go fitlhela ke tlo kry-a mogala ba ka mo a leng mo gona e le gore mo a ileng mo teng nna tlabe a ile dinyatsing ene ona ntira gore ke se ka ba ka kwata ene ke ne ke sa kwate ke sa re selo ne ke tlabe ke le thabo le lengwe le le ntšintši jaanong wa ya motho ola ka tlhole ke sa mokwa a tlile yaanong mo polekeng ye ke ileng mo yona gona ga mare ke rile ge ke tsena mola batho ba mola kore ba no ntlhoya kore a ke tsebe gore ga botsebotse ne ke tla re ba ntshwetšeng and then mogala ba ka ona a bereka a robala mo gae and then yaanong bona ba ne ba mo emela ko bus stop ba mmotša maaka nako ngwe ba mmotša gore nna ke tsamaya le banna ba bangwe go sena ntwewe and then ba bona gore aowa ditaba tša rena o ka re a di kwagala a di dire ka mokgwa rena re dirang ka gona le mogala ba ka re wa di nyakišiša kry-e le gore dilo tše ba mmotšang tšona ke maaka a thoma napile ya re e re robetše bošigo ra thoma o tsena ke selo ka bogare selo sela se ne se re tsena ka bogare ke re ke ya motshwara ke tshwara maboya ka nako nngwe ke sa re ke kwele maboya ke tshele ke emele mola a re he kganting bothata ke eng ke re aowa ke rile ke re ke ya o tshwara ka tshwara maboya ka letšatši le lengwe go a thelela gore be o ka re ke noga ke tshela fela o re gane bothata ke rape jwa le ka jeno ke kwele o ka re go na le noga mogare ga rena mara yena o na sa dire selo mara tšhelete o na sa gane o mpha yona gore nna ke tšwe ke yo nyakišiša ko ntle he ke ya ke yo nyakišiše be ba re aowa o berekilwe ntate o berekilwe ene motho wa mmerekileng ke motho wa family ya gabo o na sa nyake a ba le motse and then ba mmerekile gore yena a se ka tlhokomela tša lapa la gage yena a berekele ko ntle ka nako yeo o na a berekela ko ntle ko re a no bereka mara a no gola mara ka mogae a sa dire selo a dire selo le dijo ka nako ngwe kgwedi he fela re no bola ke tlala yena a ntše a bereka yaanong ga o ya ka riboga ka thoma ka ima ke sena ke ima fela ga a tsamaya ka masa a ya mmerekong o na namela dibese tša bo 4 o'clock ga se na namela bese go tla selo ka serithi sa gage gore ge se tsena mola ke yena a feleletše se tsena nna ke ngangišana le sona ke re aowa nna gape nna wa ka a gona o ile mmerekong jwale wena ko wena mang ntwele e thome e lwe le nna ene ntwele ge e lwe le nna ene e nyaka mpa ye ya ka ye fela impetha mo dimpeng mo furugo ke nna ka metlha le ka metlha ke a mo founela gape wena go se no utswa ka fo go na le ntwe e tsenang ene ntwe ge e tsena ka serithi sa gago ene ntwe ge ke ilwa le yona e be impetha mo dimpeng awa mogala ba ka ga a dire selo o fitlhela mo ke tlo morela ke re mo yena ke re awa mphe tšhelete nna ke tšwe a ba mpha tšhelete ka tšwa ke rile he ke tšwa fela ba rawa ditaba ka moka re ya di bona mara tsamaya o yo o bitša monnola wa gago a tle mo re ka se o dire selo e seng ke yena a tle a gana go ya mara ba mpotša gore o berekilwe motho o ke gore a skebe a ntheletša kore ba re o bereketše wena ka gore ba o bone gore wena o tlhalefilwe o tlo kgona mo agela motse jwale wena a ka se o theletše ebile a ka se dumile go ya kwa wena o nyakang gore yena a ye ko teng a no dula e rile la bobedi ke morela ke re mphe tšhelete ke tsamaye ke boelele gape ka gore wena wa gana he ke boelela gape ge ke fitlha kwale ke ge ba mpotša gore go senyegile ba thoma ba mpha ditlhare tša gore he sena dilo tše di tšwang di tšwa and then ke kgone go nwa gore ke tlhatswege ge ba ntše ya ba nkiša sepetlele re fitlha sepetlele ba kry-ile ngwana a rathagane kore meriri le maboko di tlhakatlhakane ya ba manese ba bitšana mola ba bontšhana gore dilo tše ge dintši di tšwa bona ba bontšhana gore gane mo a re kwešiše ore o diragalang go tlhakatlhakane ebe ko sepetlele kwa le ba ntira di-home scrapping ka boa ka tla gae ngwane o tšwela pele sowe
ka re ke ima gape ge ke re 2 months ge ke re 3 months ya bo ge ke re 2 ge ke re 3 ya bo o fitlhelela mogala ba ka re monna re ke bona gore bokaone re tsamaye re ye o dula toropong ka tloga ka ya o dula le yena toropong ge ke ima moshimane o a leng mogausi le nna o moshimane o a leng mogausi o ke moshimane a ka lebitso la gae ke Karao nne ke le toropong lehumo la ka moka lona 9 months ka moka ona ke mmotsa ke re ga ya ke dula le wena ko toropong kwale ka dula le yena jaanong e rile e sena ke kry-a ngwano ka boa ka tla gae e ke le gae ke robetse mpeteng wa mogausi le lefestere ene ke furaletše ke furaletše lefestere nna ke robaditše ngwana ka mo lesaeteng le leng ke kwa ke eswa ka mo morago ke sa tsebe gore ke fiša ke eng ka mo morago ebe pelo e re aowa retologa o bone gore o fiša ke eng ko lefestereng ge ke retologa ka bona le bone le lengwe le legologologolo mo lefestereng le right mo lefestereng le nka reng ke la koloi ka mogare ga le bone leo go tšwa letsogo le letelele la maboya letsogo le ne le ntshela le tshelela ko ngwaneng ka tshela ka tšea ngwana ka dula le ngwana mo setulong bošigo ka moka ke farile ngwana furugo e rile ge o isa ka tšea ngwana ka ya ko mmeng o mongwe wa o bereka ka kereke mme o la ba nthela a re o rile ga motlhatlhoba a re awa ne ba tlile o mo tšea ka re bomang a re baloi a re ne ba tlile o mo tšea mara ne ba sa ye go moloya ne ba ye o mo ralokiša fela ko strateng kwa le ge o isa ba mmuša ka re awa e seng ka ngwanaka ka re awa mo phethele taelo awa mo phethela taelo awa gwa ya ngwana wa gola ebile o thoma o ye o raloka ka mo baagišaneng ge ntse raloka ka mo baagišaneng ka letšatši le leng ngwanoki o ne o tsoga ka mo tlhapiša matlho awa ka mo fa diphoretše furugo ngwana a tšea dikoloi a bula ditsela mo lebaleng a thoma o raloka ka dikoloi tša gage mokgakolotsoko wa tsena ko gating a fitlha fela nna ke re ko mo tšeela setulo gore a dule setulong re dule fase yena o itshwara dino ka o lebelela ngwana o re wa ngwana wa raloka a nnoši ke re awa a ke re ngwana o raloka ka mogagabo nna nka sekobe ngwana ka mogae ka re zamo raloka ko metseng ka re ngwana o kgethile gore yena ka jeno o tlo raloka ka mogae a re o re wa mo šireletša le go ka re wa mo šireletša ge e le sekolong ona re yo mo kry-a ya ba a re a se na bolela soo wa jike wa tsamaya o no tšwa ko gating wa tsamaya nda ke a makala gore why mogokolo o a bolela ka mokgo and then ngwana wa gola ngwana a ba thoma sekolo ngwana o rile ga thoma sekolo koko owe ka se sebaka o robetše a gona ya nna gore nambile mogala ba ka le yena o thoma go lwala ka 2009 mogala ba ka a thoma go lwala nna ne ke rekiša ke ithekišetša mo dikolong mo ke rekiša ko medendeng ya re tšatši le leng ka re mo ena ka re ke kgopela gore before o tsamaya o ye mmerekong o ntholle stoko sa ka o ye o ntatlha ko ke yang o rekišetša ko teng ne ke yo rekiša ko modendeng wa ko Spitspend furugo e be re tšea stoko re se laiša ka mogare ka mo butong ya koloi ra se khielela ka mogare ka mo butong ra robala e rile ge re tsoga furugo wa ntsoša ka masa gore tsoga gape ke tlo latelwa go ya mmerekong nambile nna ke a tsoga e ke tsoga fela napile ke no tšea diaparo ka re ke tla tlhapa ko ke yang ka tsena ka mo koloing yena o ile toilet go atla serurubele se no tla se fofa se nkgomile fela ka modimo a leitho serurube sela ya ba le gadima ka idibala ka re ge ke sena ke idibala ya nna gore mogala ba ka le yena o maketše kore namile nna ka tlhole ke sa bona selo a kere namile ya ba gore o ra gore yena o a founela ko gae ore jwang ka gore ge ke phaphama ne šetše ke le ga gešo ke magekolo jwale ba ntlhodumela ka mo matlhong ba re aowa a šuo o phaphame ge ba mpotšiša ke re aowa go tlile serurubele sela se fitlhile monna ya ba le gadimo namile nna ka idibala a ke tsebe gore a botsebotse se tšwa se le kae mogala ba ka ra wa wena o bolela ka pelo ka re aowa ke bolele ka pelo ke selo sela o rile ge o tlhako ntlwaneng wa nkry-a ke elwa le sona ka mokoloing wa ba mpotšiša gore ke eng nto e o lwang le yona e sa le ka masa jwale ka o botša ka re nto šine o tla e fofa e nyaka o mphatlha e nyaka o ntsena ka mo matlhong
ya ba gore nambile mogala ba ka a nama tsamaya a ya mmerekong ka gore o bone gore ke tsogile nna napile ka naba ka thoma ka mmereko wa ka rwala dithoto tjaka ka ya modendeng ka ya go rekiša ke ne gore go fetša mmele wa tširimoloa otlhe letsogo le la jwale a le sa bereka jwale letsogo la left le no ba loso ba mo founela a boa a ntše ya nkiša kerekeng ko kerekeng ba mphethela letsogo la boa la tshwara gape ka boela mmerekong wa ka wa go rekiša ke boetse mmerekong wa ka wa rekiša go na le mokgekolotsoko ka seterata sa ka mokgekolo owe gone jwale a sa lego o robetse o ne ntse a phela mpotšiše gore gane wena o tšea ka dikgong mara wa mpona gore ke tšwa sekgweng nambile ka letšatši le lengwe a ntšhela morago gane nna ne ke sa monaganele gore ga botsebotse o ye o dira eng nna ke no gore motlhamong o duma dikgong tše le yena o nyaka go rwalela dikgong jwale ka nna yena ke fitla ka letšatši le lengwe ke a rema ke sena ke boela ke re latlha ngata ya mathomo ke boelela ke re ke o rwala ngata ya bobedi o ntšhela morago a nanya ka morago ga ka a sa nyaka gore ke ko gore go na le motho a ntšhetšeng morago ke fitla mola ke beileng dikgong ke no bona šetse a le mogausi moke o re aowa ko o bone o feta ka re ka tšatši le yona ke mošela morago o šupa motlhare o la ko rwalelang a rena o rata motlhare e le gore o dira jwang wena ka gore o na le mebetwa motlhare ka rawa ke re ke fotlha mebetwa ka lepaka ene ke rema ka selepe nambile ya ba gore mokgekololo ra wa selanka ke bone mo o rwalelang mo teng wa jika o boela gae ka bošo nna ke boelela mola ke fitla ke kry-a lešaba la mmetwa lešaba leki le tlhomile ka mebetwa mo fase ke bona setlhare se e le se botsana ke re awa se na le dikgwentše di botsana jwale ge ke re ke tloša lešaba lela ya ba le gadimo lešaba lela la ntlhatlhamolla ya ba gore mo letsogong mo mare gore ka kgotlelela gore se ka ba kawa ka gore ge nkebe kewe go ra gore ne ke yo felela ko sekgweng nto ke ne ke e lebeletše mo letsogong e sepela e ya godimo lefase ke e bona gwa re tu ya ba o ka re a wa diragala selo ka boela gae ke boela gae ka fitla ko gae kwa le ka ga morogonyana ke le busy ka morogo ola fela letsogo le thoma go tšhaba kore lona le no tšhaba menwana e ya sepela o mollo mongwe o ya kwa o yang ya ba ke thoma o makala ke bitša mme ka mo next door ke mmitša ke tima ke ye ko gating ke fitla mo gating namile ntole ya gomola ya re tu ke tsena ka mo yena ke a mo tlhalosetša o re ke bitše baruti nna ke re o ka se bitše baruti ka gore ke šilafetse ke a tseba gore ditaelo tša kereke ke di tshwara motho a šilafetse mara ntoela e kgomotše motlha mongwe e etše ruri e re ke ye ke apeye ke kgone go fa ngwana dijo ke boela ka mogae ke apeye ke sena ke apeya fela namile ngwanola wa ja re a robala furue ge ke tsoa letsogo le ya sepele motlhagare ke baluni kore o le o ya godimo lefase leihlo la left le tšhologa metsi namile ke topa karata ke timela tleliniking ke fitla ko tleliniking namile ke porofitile ke ngwana ke sa tsebeng gore ke ngwana ko kae kore le gone jwale ke motsebe ngwanola ke kry-ile ane o dutse mo kgoneng ya banka ya ka mo tleliniking ke rile ge ke tsena fela ngwanola ra mama wena o tlile ka phoso ka hebe ka re o ya sepetlele o se ka ba wa ya sepetlele ka gore go ka ya sepetlele o tlo boa ka lepokisi ya ba gore ba mphetiša ba re mofitišeng ba bona gore go selege ba mphetišetša ka ko sister ke fitla ka ko sister a ngwala lengwalo a re sepetlele ya ba gore nna ngwanola o ntsene ka mo ditsebeng ge ke tšwa ka leba mo ntateng o mongwe kwa kereke o bereka ka sekereke ke fitla ka mola ntate ola a ntlhatlhoba fela ra ba o bethile a se ba o ralokiše ba ntsentšha ka mola ba nšhidila ba nšhidila fela lefase la thoma o tera ke tšwa ka kwa a ke sa bona gore gae ke kae namile ba mpotšiša re go selege ka re nga wa go selega nkgopelela ntate o mongwe wa koloi ore a ntšee a nkiše gae a nkiša gae ka ke fitla gae ka ra ngwana ka re founela bokokwao kokwa a founela bokokwa e ba roma abuti ga a fitla a kry-a letsogo le ntše le sepela ke ne ke apere betšhe a re monna re a wa ngwanešo tlhobola betšhe ka tlhobola betšhe ka e beya ka mo oldropong a nlokela ka mokoloing ra tsamaya re fitla kwa le ra kry-a mokgekolo ola ba re aowa se ke sefola sa matšhankane ke sa rena ke motšhankane nna ebile ke a tseba le gore ba se dira jwang mara ke tla mo thuša a mpe a nama a lwa le gore o berekana le sona a re le se ka la mmušetša gae ka gore ba beile se seng mo gating ene sela se le mo gating se tlo mo feleletša mo fetišetšeng pele ba nkiša gae ke fitla gae ka ba wese ka bošutšatši le latelang a founela abuti a tlontšea a mpotšetša gape ko mokgekolong ola
ya ba gore ko dula ko mokgakolong ola until letsogo le ba right le yena a biditse mangaka a mangwe ba thušana mola ba thušana ka nna go fitlhelela letsogo le dula stele le setlhele le sa sepele jwale namile go feta mowe kganeng batho ba go ra gore ke ba tshwentse ge ke boa ba re kgantheng nna ne re nana gore o ka se bue nna ne re re o yetse ruri o ngadile motse ka gore ne ba sa tsebe gore ke ko kae namile ge o ntse go ya jwale ka moshimane o ka gore ba boletse gore ba tlo mo kry-a sekolong ngwana o tsene sekolo ga botse ene a le botlhale ko sekolong le matitšhere ne ba ntse ba mpotsa gore ngwana o botlhale o rile ga a thoma a ya high school ya ba mo mathata jwale a thomile mo teng ngwana o nana le ditšhomi o na rata ditšhomi too much and then nna nne ke mogala ka ditšhomi tše ne a tsamaya le tsone ka gore ba bangwe ba bona ne ba fela batho ba mpotsa gore a wa re bone ba tshela terata ya mamang ba ya ba fula metlhare ya batho ya dimengu ene wa ga go na eme ko tseleng ke ntse ke mogala ka bona o tsamaya le bana bakhi ba e seng maloki and then ya ba gore nambile ngwanokhi o na le ditšhomi gona kana mokgono ko sekolong ba thoma go mpitša gantši ko sekolong mara ke ile ka kgopišega ka gore principal la mathomo ga mpitša ngwana o namala grade 8 ke rile ke sa tsena ise ke dumediše a ba re o re selo se sa gago se ke ngwana a se ngwana selo se ebile a ona mo seyang ebile a ka se tswile a phasitše ka kgopišega a se ke dulile fase ebile a senke ke dumediše mara why principal a mpotša so ya nna gore nambile ke thoma ke re awa nna ne ke tlile go kwa gore bothata ba ngwana ke eng ya ba gore awa ba mpotša ka taba tša difounu gore ngwana o ra gore o utswitše founu ko gae kwale a tla ka yona sekolong teachere a e bona jwale ra bolela ka taba yeo ya founu mara ya ba gore ngwaga o ngwana ga a phase ngwana a feile a re ga se no feila fela namile aowa boela sekolong sa tema ko o bušeletše ngwana ge ntse a le ko sekolong he ba boa sekolong ne ile batho ba ileng gore ba tsamaya ba ya dibolong go na le bana ba batlang ka mogae ka mokhi ba tlo mo tšea ba ya bolong mara o mongwe o rile ga tsena a mpethiše letswalo ga mpethiše letswalo ka re ai wena o tsamaya le bana ba ba sa lokang a rra wa mama ke ditšhomi jaaka awa nna ka tlogela go le jwawe mara ke ntse ke fela ke mogala ke re mara tshwanetse o nyake ditšhomi tše di leng right ya ba e bantse ba molata seo ba ya bolong ka letšatši le leng ke ya kerekeng ke ya kerekeng he ke boa fela ngwana he ke boa fela o re mama ditlhako di timetše ko bolong o bo ya le ka maoto ka tšhoga kore ka tšhoga ka ba ka thuthumela ka gore ne šetše ke tseba ka bana ba ba mmalwa ba ileng ba timelela ke ditlhako mo motseng ba e leng gore ba tlhokofetše ba bola ke taba ya gore ba timeletše ke ditlhako ka re mo yena ka re ho ka di kry o sekebe wa di apara or wa di tshwara ka letsogo la gago o tlo o mpotše ande nna ke di late o rile tšatši le le latelang a kry-a seste a tla mpotša re mama ke bone seste ka re awa o tsamaye ka leoto le le teng o tsamaya ka maoto a mabedi e re ba buše se sengwe e betše pedi kore ke ikemišeditše gore ge e le gore ke moleko o mpe o bethe nna ke nna ke tlo di latang gona kwa le ko grantong ya ba gore tšatši le le latelang ga ke re sela se seng the same time o timela phone ga e tla fela o re mama founu e timetše ke re founu e timetše jwang kganthi ka raba wena ko o botse gore o tlwaele founu ka mogae ge o ya lebaleng o re aowa mama nna le nna ke maketše gore founu ya ka e timetše jwang ka gore he re tsena ka mo lebaleng re raloka go na le motho o a tshwarang difounu and then ba di lokela ka mo polekeng e one mara ka mogare ga difounu tšeo wa timela ya gae ande o beile picture ya gae mo founung eo beke e latelang gape ngwanokhi ke ba feta mo bolong mola nna ke ye kerekeng ba apere gere ba tshwanelwa ebile ke ra mme o mongwe ke re a wa bona bana bakhi ba šokiša ba ka maoto mara ba tshwanela ke gere o re awa o ka ba le 200 o mphe yona ke mo rekele ditlhako tša bolo ke boya kerekeng ke kry-a ngwana o dutše o thoname o re mama re tlhaetše ke kotsi ko lebaleng ke re aowa e re ke tlhobole seaparo ene o tlo nkanegele o mpotse gore kotsi e tlhaile jwang o re awa mama re rile re le ka mo lebaleng bolo e ne e le kodimo sorry ka re e ne e le kodimo a re ne ke tshwanetse ke ye o ithula ka tlhogo go a tlha ngwana o mongwe ka mo morago ngwana ola a thula nna ka mo morago ngwana ola a ba a wa fase a idibala a re o idibala ra le ka gore re motšhela ka metsi a se tsoge go a ba go a tla mamang
a fitlha mola ba re wa ba thuša ngwana a se tsoge wa ntate o mongwe ka koloi ba mo tšea ba mo kitimišetša ko tleliniking ba bitša ambulance ya mo iša sepetlele. Ngwana o ka mmotšha ka rena wena a wa kwa botlhoko wa rra wa mama nna ke kole botlhoko gannyane fela ka gore o nthutše ka mo morago and-e yena o nthutše ka sefatlhego. Ebe nna ke rwala ditlhako ke tsamaya ke ya ga bongwanong. Ke fitlha kwa bongwanowe ke kry-ile kokwae. Ke kry-a kokwae ke re ke kwa bana ba re ba tlhagišwe ke kotsi ko lebaleng. Mogokolo o ne o nthela re monna re kganthe ebile a gona bothata ka re aowa bothata bo gona ka gore ngwanokhi o thulane le wa ka kere and-e go ra gore wa ka wa amega moo. Aowa bokaone ke no nyaka tšheletenyana gore ge le ya le yo motlhola ko sepetlele ke tsamaye le lena a re aowa ebile ko sepetlele ga a teng o ile kae le mmane ae mare ka kry-a ke tšhogile kore ke sa kwešiše gore letšhogo le le leng mo nna kore letšhogo ne le mpotša gore awa ngwana gago jwa le gona o tsene bothateng. After 2 days he sena a thulana le ngwanoo yo ke tšo bona movie kore no go ena pula ela e kgolokgolokgolo go ya o epolola ditlhare. Ge pula ena batho ba lebeletše masenke gore dintwa di a tšhaba nna ne ke lebeletše ngwana ka mo ntlong ngwana a ragaraga a re mama tlhogo e a bulega. Tlhogo e bulega ka ya re tlhogo ya bulega mo gare mo mama go na le nto nngwe e nyaka o tswa mo gare ga tlhogo ya rema karabo aowa a e reme. Ke kgaola metlamo ke mo gogiša metlamo aowa a go thuše selo ke tšea gogiša metlamo wa kereke jwang gabotse wa o laeta then wa o tima mošola alright namile bjanong aowa jale nna ke sa tseba gore ke direng ngwana wa ragaraga ka mo pula ya tšutla masenke a ema awa pula ya ba ya khula e rile ge e khula nna ka tloga ka kitimela ko shopong ka mo rekela dipilisi tša tlhogo a nwa dipilisi a robala. Ka tšatši le latelang ke letšatši la gore ba yo thoma ka exam ya bofelo final. E rile letšatši le latelang ngwana o ne o tsoga gabotse a ena hempe a ena hempe a tlhapa a apara a sena a apara shuo wa thoma wa ragaraga mama e thomile mama ntwele e thomile. Ebe jale ke topa karata tleliniki re leba tleliniking ke fitlha ko tleliniking security la mo lebelela ra wa mama mara tše tsona tše a se tšaka mo ka re aowa nna jale ga ke tse gore ke direng ka gore le sente ga ke nayo ka nako yeo ne re gopela dijo ko ma-social workeng le dijo be re se natso ka gore papa ga e sa le a re šia a tlhokofala nabile ra nama ra se tlholo re sa ba le mmerekedi ka mo gae ya ba gore nabile ba re aowa bokaone e ya ka mola ba re ko ntateng o mongwe wa kereke wa o bereka ka batho ka be ke re gona e re ke ngwadiše ka mo tleliniking ke motšea ke kitimele ka kwa ebe ke motšea re kitimele ka kwale ebe ke mokokotela a tsoga fela ebe ke mmotša nna ke na selo ntata modimo ke tlabile ke ngwana ene tshwantse a ye ngwala mo a leng moke e ba rawa ye nka kerekeng ke etle be ke ya ka mo kerekeng a ba tsoga o rile ga motlhatlhoba rao a re nna ke bona lekgotla la basadi ba e leng gore ba nyaka go tlhakantšha ngwane o tlhogo. Ebe nabile a mofa ditaelo a raboa ke re ape o tshwantse a ye o thoma go ngwala ka letšatši le a ra a wa mofanyana tša o mo tlhapiša a re a boele ga a ye o tlhapa and then tše dingwe a ko omene le tleliniking re ka nna raya ko tleliniking le gona ba mofetse ba mofang tšona re tloga mola raya ka tleliniking ba mofa ebe ke ya ka sekolong ko mo kgopelela ka mo sekolong o rawa ngwanokhi le ko tleliniking ba re file dipilisi ene tshwantse a jenyana something before a nwa dipilisi ebe ba dumela ka ya gae a tlhapa a ya sekolong a yo ngwala a seno ngwana mo he o ntse o eya nna ke re a ntse a fela a ya ko ntateng ole ntate ola a mo arametša ebile a mo apešitše le thapo mo tlhogong ya gore a ye sekolong ka yona le ge e le gore bana ba banne ba mo tshwenya a apara kuane gore thapo ele be ka mogare ga kuane bona ba mo thobola yona kuane ele ba e latlhela ko ba mo tshwenya kwale ko sekolong kwale nambile he ntse o eya ngwana o nto e thoma o bolela le yena o thoma gore ha ya sekolong o tswa le bana ba bangwe gabotse mara ge ba tsena ka gate ya sekolo yena ga tsene wa feta wa tla mme o mongwe wa mpitša wa mpotša gore gape re bona ngwana a feta ka schoolbag ngwana o tsena sekgweng ene ga a boa o tshwere ke tlala melomo e omeletše ka gore ko sekgweng
a gona dijo a gona metsi a gona selo ko sekgweng ebe ke re mo yena ka rabogantšheng jwanong and then why wena o tsamaya o ya sekgweng o re a wa mama a se selo he o ya mo pijana mola ngwano o tshumile dibuka ka moka ka mmona ga di tshuma nna dibuka ke tela ke tlhaloganyo ya gore re ke check ka mo school bekeng gore ga botse ngwano ga ya sekolong ka re shoot tlhakatlhakane o ngwalang ka mogare ga dibuka ga ke re ke checka dibuka a di gona ka mo school bekeng mara water school beke wa tswa gore ke ya sekolong karabo dibuka di kae o re dibuka di ko sekolong ke re aowa a e kgonagale e ke ya ko sekolong mara wa ebile ngwana gago ga tle ka mo sekolong namile bjale ke thoma o tabega ya ba gore ngwana ke yena o phela a ya ko sekgweng ga ebe wa ba le ba bang ba ba reng ngwana o tlo tlhagela ke kotsi ko sekgweng mama bokaone o mmotse a se ka ba tlhela sa ya sekolong o ne a bolaya ke pelo ka gore na rata sekolo ngwano le o lofa na sa lofe go ya sekolong a tlogela sekolo a thoma a dula mo gae a thoma jwale o thoma wa tlhatlhamolla ka mogae ka mo ke furu ka nako ngwe ke kry-a tlhatlhamolla malapana a re gape mamantwela e re ke tlhatlhamolle mo gotlhe mo go bofileng nna ka gore o ne a ne le matsogo moshimane o ne a kgona gore mo a bofileng mo teng na a bofa ene go tie a bofolola ona kana mokgone gore ke yona mama na se nna ke yona e re ke bofolole ke yona ke eng karabo a ntšhupetša mo sekgothing mo a ra ke yona ke re še yona e dutse mo a bofa eng mama o bofa eng ga botse a kere yena na re diretse malapana la go goletša mollo ka masenke a le bofile ka diterata jale yona e morela e re bofolola mo wena o bofileng mo teng mo gotlhe mo and then yena a bofolola kore a tlhatlhamola a ya le ko terateng le ko di-gating kwa mo go bofileng yena o tshwanetse gore a ne o bofolola and-e ge ntse go ya ka nako ngwe wa ntimelela tšatši le lengwe ga boa o bo a tshwere thupanyana o re mama ke bolaile di-spider tše 6 ke re wena e le gore o tswa kae ka gore nna gale ko o nyaka re ne ke ile ko morotong wa mamang ko morotong wa dikoma wa mamang ko sekgweng he ne o ile o dirang ko morwa ke re ke yona mama e rile ke ye ko morotong kwa ande mama sekgwa sela se bofagane ke re jale wena ge o ye ko sekgweng kwane and then ga o ka tlhakana le eno gare le yona ko e bolaya jale ka thoma ka tshoga ke ntse ke mo tsamaiša ke mo iša kwa le kwa a ba a boya a ya ko morotong o mongwe gape ko yena a wetseng ko teng ene ke gole koo mo we ke šetse ke nagana le o bitša batho ra wa nna ngwana o timetse nna nyakišeng ngwana o timetse rile ga a boya o boya a tshwere ke tlala a tshwere ke lenyora a re ke yona e rile ke ye ko morotong wa mamang and then karabo gape wena o tlo ba wa bolaya ke batho ko dikgweng ka gore wena o ngaya digo ngwana wa ya ngwana jwanong e ke tswa ba mpotsa gore aowa ngwana o thebotswe and then ngwana ba thulane le ngwana o mongwe ka ditlhogo and ka nako ye ne ba thulana ka yona e ne le lebaka le ne ba le beile gore ke nako ye ba tlo mo thebolang ka lona and ngwana ge re mmotsiša ka nako o yena o bolela gore nna ke rile e re ke sena ke thula ola a sena nthula o rile ha a wele fase ka bona go itswa khudu mo ola a leng mo fase khudu ela e fitlha e tsena mo nna khudu e ke yona ye e mmoledišang ye e morelang e re e ya kwa o ye dikgweng o direng ke yona ye e mo dirišang dilo tše ka moka tšeke jale ge ntse go ye ba re ande ngwana o nameditšwe le diphoofolo tše di itseng phoofolo ya mathomo ye e ileng ya bonala mo yena ebile motho tlhapi ke ile ka tshwara bothata wa riabuang ka motho tlhapiwa motho tlhapi ha a tsene motho na a tsena ka ra didoromo tša metsi o boletse a le so ebile a sa nyaka o tseba gore o bona ke ngwana or o bona ke mang a tsena ka mogare ga a doromo ya metsi motho tlhapi o tlile mosagare batho ba o tla motshegare kore nako e nngwe le mosegare a tšea metsi a te tšhela ka metsi kore tanka na sa e bone ka beke tapolola metsi kore ka mo ntlong ka mo kamoreng ena a robala ka mo yona go senyeile nto ngwe lengwe ka gore ga e thoma e ba bosiu jale na a tapolola metsi a rwala ka dipakete a ya ka mo kamoreng o te tšhela ka metsi bosigo bo botlhe kore di-odropo di tlo ba ka magara a metsi kore le mepete ya ba ka magara a metsi and-e ke sa kgone le go mo thiba ge ke re ke loka tanka yena a e bofolola go tswa ko morago kwa a e bofolola yo yotlhe
jale e tšholola metsi le go feta jaanong a tapolola metsi pula gena o ka re go na le ntho e leng gore ya mo tsena re baka monyako nna le ena kore a nyaka le o tseba gore pula ena jwang e na ka magadima ebile o ka re ke mo motho tlhapi a nyakang mo teng kore jwale re baka monyako wa tlhobola šale ka šheleng a tshwantse a tswa a ye mo e leng gausi le dromo ya metsi mo re beeleditšeng metsi a ntse a tshwere skipper a tetšhela ka metsi ka mo pula yana magadima ke magadima and o šetse ka šheleng nna ka nako yeo ke tshwere pelo ka letsogo fela gore a se ka ba betha ke magadima ngwana ntse a dira gona so o ka re wa fofulela ga ntse go ya motho tlhapi ola jale go thoma go tla spider tintha diaparo kore o no nna tintha diaparo le mo tseleng la tsamaya o ne o tintha diaparo ge re mmotšiša o re ke spider se o re se dula sekolong ko sekolong se ne a tsena ko sona o re spider se se dula ko sekolong spider roller tša tithinta wa spider ka mola jaanong o thoma o tšhikinya tlhogo jale o ne o tšhikinya tlhogo kore o ne o tsamaya tšhikinya tlhogo o tsamaya tšhikinya tlhogo jale e ya go tšhikinya tlhogo ke eng yona ke re tšerentše ke motho tlhapi ye nna e ya go tšhikinya tlhogo yona ke nna ke nyakile a ke e tsebe gore ke eng ya o tšhikinya tlhogo yeke jale mola re lebeletše yona awa jale motho šue o tsamaya ka reverse o tswa ka magae a tsamaya ka reverse a be a o tsena shopong a tsamaya ka reverse a ba a boye ka reverse a ba a tsene ka magae ka letšatši le leng ka mošala morago a ya shopong ke ge ke tšhogile ka gore koloi she e etla and-e yena o tsamaya ka reverse and-e koloi e ela wa tsaya ke a mmitša ke re ka karaba toa mo tseleng koloi she yona aowa a gona monna a gona ya ba gore motho wa koloi le yena wa mmona awa wa sleka o hafola lebelo a mo lesa until a tsamaya ka reverse ya gago ebile a phuleletša tsela a tshelela ka ntlhele namile bjalong a ntse a tsamaya ka reverse jale gone jale ke ngweši ya thula go thula eng bale re it's like o ka re kgomo ba e bofile ba nyaka e tlhaba kore o le thula ka tlhogo thula mabati kore o tshwantse o ne o tloga mo tseleng ya gage ka gore e ke ema mo pela gae ke re karabo o tlo go bala le go mpona o bonala ga botsebotsebotse o re motho o ga mpone kore a ka ne o thula wena o tshwanetse gore wena o ne o tšhaba o tloe mo tseleng ya gae a thule di-odropo tse kore a ne o thula nto ngwe le ngwe nna jale ke tshoga gore and then a ka thula nto ya botlhoko o go bala mose mabati kore ke maratha o robile kore a robeile a thudiwa ka tlhogo ka nako ngwe kry ebile a etswa le madi le yena ebile a sa tsebe le gore madi a tswileneng jwang a tsebe le yena o no thula wa thula and o sa e dira le no o santse a sa e dira and ya thoma ge de ya mola mo pijana mola ngwana a re apeile ka mogae ngwana a sa ja ngwana a re mmotšiša gore wa o sa je se a e wa tla le yena o tla gae a le ko gae kwale ga ya peile ke re motlha mongwe a nyaka o ja jaaka ja se a e motlha mongwe o tla dija a wa gaje ko bofelong ke feleletša ke mmotšiša raua nna dijo tse nka se dije a ke re motho ola wa o hwa o tšhela ditšhila ka mo dijong ka mo he motho wa o hwa ke mang jale ngwana o yena namile o a thoma o dira dipitšana tša gage yena o apea ka mollo wa mofase ka gwane tloko ya bošio yena o robelela dikgong ko lapaneng wa apea and go apea gona a apee gabotse ne kore a ka no tšea nama e lokela ka mo pitšeng a e tlatša pitša ka metsi a no bereka kgotlhetša yena a no kgotlhetša nama e ne o traa ka mogare ga pitša and ge e tswa mola o no e bea mola a e bea modimo a tafola a tsamaye a yo robala and ga a tsoa mo fela wa itšea e tshwanetse gore e yo tšhollwa dijo tše ke o ne o tšholla a re motho wa o di tšhetše ditšhila and-e nyaka tšhelete letšatši ka moka ge ke sena tšhelete tshwanetse ke tšhabe ka mogae ke tshwanetse ke no rwala lepaka ke ye sekgweng ka gore o befa mo e leng gore ke a bona gore nako nngwe lengwe a ka no ntira se sengwe mola e le gore yena o feleleditše kana ka tšatši le lengwe a mpotša a re mama gape batho bale ba re tshwanetse re le bolae and-e tshwanetse re thome ka wena batho ba ba feng karabo bona ba le kwale ba re tshwanetse re le bolaye and ba re tshwanetse re thome ka wena ya re morago moo a se na bolela so after 2 days
o nraile botlhoko gampe ao ke suela lebala ke sa nagane selo ke itebetse o rile ga sena nragano tšhaga a emela mole pele nna ke tsoa mola ke dithinta le nna ke maketse e ke mo lebelela le yena o maketse ebe bokokwa e batla kwa le batla ba ketiba a ba fitlha mola fela ke rape ape mo ke railwe ene mo go bontšha go botse gore ka gore o mpoditse gore ba a re bolae gore gore a ka no mpolaya anytime mmago Karabo ngwana ola Karabo a mothutsing wa tlhogo o feletse kae ngwana ola Karabo o ne ntse a molata Karabo o ne a tloga a bolela straight a re go ya ka ha e hona mo nna mama tlhogo mang ya gage a re ya Karabo a re tlhogo ya ka ga e gona tlhogo ya ka e ko mamang ko tšhoming yaka and then mama nna nka se kgone go ya sekolong ka tlhogo ye seng yaka o jale nna ke palela ko ya sekolong a re e late mama ga re late tlhogo yaka o re tlhogo ye ya se ya gage nga re tlhogo ya gage e ko ola fele ola o kae e feleleditše ko bofelong ke tse bore ba mo tlošitše mo gae ka gore ga re sa mmona rena mo gae mo total ka gore ka re bona a kgona go molata le kwa gabo gape a re o nyaka tlhogo wa gage and then le mo tseleng o ne a no ema moki a no mo lebelela ka mo matlhong a mo lebelele ka mo matlhong and nna ke rile ge ke tswa ntate ke kapa ba mpotša gona kana mokgono ngwane o ne ntse a bolela ka gona a re tlhogo ya ka a e gona tlhogo ya ka e ko mamama ba mpotša gona kana mokgonong ke rela re ema Karabo o latile tšhomi ya gage a re ke nyaka tlhogo wa ka ene ntse a molata a re tlhogo ya ka e ko yena nto nngwe le nngwe e leng yaka e ko yena e ko tšhoming yaka ene nna ke kgone go ya sekolong ka gore tlhogo ye e leng monna a se yaka tlhogo ya ka e ko mamang taba e thomile ka morago ga gore ba thulane bolong Karabo o thomile go babiwa ka morago ga gore a thulane le owe ko bolong ka morago ga gore a thulane le yena owe ko bolong alright Karabo o llele ka tlhogo a re tlhogo e ya bulega le ile la mo isa sepetlele ngwano sepetlele ne re ntse re a tsamaya treatment gona kwa le ko sepetlele ba mo fa dipilisi o nna wese kore le 2 weeks ye re fetileng mo yona ye kore ka mokgwa ne ke bona gore jwale o gausi le go mpolaya ka mokgwa a boletseng a re batho ba le ba re tshwanetse gore re le bolaye and then batho ba teng ne ba mo rela ba re a re o nyake o aramele yena a bolela a tlhalosa re nna ape batho bale ba re karamelo yona ba re a ba nyake karamelo and then batho ba le ba re kore a ntse a bolela ka batho ba nna re sa ba boneng ene motho a re roba le boshuka ka bona robala lebati le a tlhame ene wa tswa ka 12 o'clock o tshela gate a tsamaya wa setse gore o ile kae ke šala ke dutse so ke mo emetse ka gore nka se kgone mo ketimiša a itswa mola o tswa ka lebelo le lengwe a gona motho a tla ba a mo tshwara and then o bolela ka batho ba e leng gore nna batho ba nna re tse gore batho ba ba ko kae go tseba yena fela gore batho ba ba ko kae and batho ba ba bolela le yena botse ba le ko kae alright o kwagetse sese mme mo ke eng le wena mme o ke nang le ena ke ausaka le bana ba motho re bana ba motho nna ke a mo latelela yena o dula ga gage goba o sa dula ga gene yena o dula ga gage ko Spitspend mola moragonyana o hlalositše gore mathata a ke tša tše dingwe tša tše o di bonang di thomile o sa le ka gae pele o e ya lenyalong wa bua wa re ge o le ka lenyalong le nyakišiša ka gore tše dingwe tša tše o beng o di bona kua gae di go šetše morago ebile di be di go tswalela molomo di go tsentšha noga ka ditsebeng di go tsentšha di tsena ka gare ga setho sa gago sa bosadi and then di kgona go go laelela gore gone jwale ka nako ye tsoga o tsamaye ke tla go botse gore na o ye kae and then o be o tsoga o tsamaye be di sa mpotse gore ke kae be di re tsamaya nna le ke no tswa ke no tsamaya go fitlela o fitla mo monna wa gago a leng gona ebile a bonagala a le maratong kowe ge o ya pele ga ke sa kwa o bolela ka monna wa gago ge o bolela ka bophelo ba Karabo
mola go beng go tshwenyega wena le ge o be o le mmeleng o be o tsentšha monna wa gago a bontšha kapa o kwagala e le motho wo a nago le thekgo kudu a go fa ditšhelete tša gore o tswe o ye go nyakišiša mara mola wa thomang go bolela ka karabo ga ka kwa mo o reng mokgalabe wa gago o bapadile karolo ye feng mo nna ka mokgwa ba ile bampotsa ka gona kone ke ile ko teng ba ntheile ba re monna ba re Karabo o boditse gore a se ba loyi yena a nnoši ene yena na bolela fela a re mama gape nna ba loya nna ke nnoši le wena ba o loile e ne gore nna ba ntoile gannyane ene wena ba o loile kudu ene be ba nthela ba re bona mabotlolo a mabedi mo ba beileng Karabo lebotlolo le leng ke wena le leng ke Karabo. All right. O tlaišitše ke dinoga o tlaišitše ke dilo tša maboya o tlaišitše ke mabone a dikoloi go etšwa letsogo mo leboneng o tlaišitše ke go bona motho mo sepileng go o lebelela ga o bone selo dilo tše gone jwale ge re bolela so re sa bolele ka Karabo re tša Karabo re mmeela kua wena o bona eng o kwa eng gone jwale nna gone jwale a ke robale totally nna no dilo tšela di sa le gona jwale ke kudu jwale kgaetšedi yaka Moroka maobane sesi a ka be a bolela nnete gare batho ba ga Maria ga ba morate ene dilo tše di diragalang ka mola a dulang le bana ba gage ebile di diregileng a etšwa ga gabo ka gore dilo tše ke go ka dikwa tše dintša tšona o tswa le tšona kua ga gabo and then ga a fitlha ka bogadi a hwetša tše dingwe gape tša kopana le tšela tša kua a tšwang gona and then sesi ga a right mmeleng wa gage ga a sharp kgopolong ya gage ga a right ene dilo tše di diragalang ka kua lapeng lela la gage le bana ba gage batho ba kua ga Maria ba tlo fetša ba re ba a loya ka gore gopola gore bošego ke ba go robala and then batho ba mo motseng ba tsamaya ba majwaleng ge ba boa majwaleng ba kry-a motho a thoga dikgong ba tla se re ke setloutlwane ba tla se re ke moloi wa bošego o a segweng bošego ka gae ga e segweng ka mogae o apea dinama bošego ka mogae o gotša mello ga a fetša a je dinama tšewe o no di tšeo di bea mola o a tsamaya o ya go robala forogo ga a boa o tšea nama tšela o a tšholla oraete forogo ba mmona gore ke yena o a go tšholla mara jwale ge e le bošego batho ba te tšwela majwaleng ba kwele majwala na ba tla se re ka molapeng le gone ditloutlwane ka molapeng le ke go neng ka baka la gore go diragala dilo tše dintšhi ka molapeng le kgaetšedi yaka o se sea kgaetšedi yaka moakere motho go tloga kgolong ya gage le ka kua ga geno ka baka la gore tše dintša batho ba beng ba kgona go tla go yena ba morobala ba etla ka diriti tša batho ba bangwe ba etla ka diphoofolo ba etla ka eng di be di diragala ka kua ga lapeng la geno o tseba eng wena ka ditiragalo tša ka mola lapeng la geno o tseba eng ka bophelo ba sese gore ke motho wa mohuta mang o godile jwang go ya ka wena ge o mo lebeletše nako a sa gola le go mo lebeletše gone jwale o bona phapano e leng a kere go ya ka nna o ya le ka mokgwa ke mo tsebang go tloa ko bonnyaneng nna a ka dula le bona nako e telele ka mogae ka re ke tšhwile ka tswa motse yena ya ba yena a šetšeng ka gae le ba bang mara e fela tše ne di motlhagela na fela e tla mpotša e rile a re ka tšatši le lengwe ga a tlile gae kore ge re bolela re dutse so mo ditulong re bolela kore na fella ke moya ke makalo gore why a fella ke moya re dutse le yena a sa kwagala ke moka o tswalela matlho wa pheregana a re morago ga nako e telele a tsoge ga a tsoga ke mmotšiša gore why o felela ke maatla re ntse re bolela ebile o ne o pheregana a re go tla nto mo go nna nto e ya tla ge e fitlha mo go nna ke felela ke maatla ga e le tswa kae mmagorena ke tswa gana ka mo Spitspend ga bolena ke kae ke gona Spitspend and then se a tloga Spitspend a nyalwa ga Maria a wa o nyetšwe Phiphiras a boa ya ga Maria
o nyetse ke monna Pipirase Aga. yena le monna o ba ya gwa ga mareng. Aga. Okay, wena ka kua lapeng la geno ge motho mongwe pele o tlo tswa batswadi ba sa le gona o be o e ba le boroko. Nna ke be ke ba le boroko le ge le re tšatši le lonne bo sabe gona e fela re bolela motswadi aowa no sena ntwa e dirang go bolela nnete. Dilo tše ngwano a beng a di bona ka mo lapeng la ga bolena di be di bona ke yena nnoši. Kore a ke tsebe ba bangwe yena o ba di bona nnoši. Okay. Mara a itla go nna ko nna ne ke dula a itla go mpotša. And then go kgonthiša ke bone lona tšatši lewe ga a thoma a no nyeregana ke le busy ke bolela le yena mola le gore na a sena bothata. Kana go nyeregana ko go diankgaetše diaka. A ke re a bolela go tshwana le gone jwale le ya le ntse le lentšu le fiosa le fiosa and then napile ke moka wawa a sana maatla. Oh yeah. Moroka Maobane lapa le hlasetswe le hlasetsweng baloi ba sese ga ba tiphihle e kwa ge a re ngwana o ile a re a raloka wa tsena mokgekolo and then ge mokgekolo a tsena mokgekolo a re ngwana le go ka re le ka gore wa moširetša sekolong gona re o mo hwetša sese mokgekolo a go tla a bolla ka ngwana ke mokgekolo o motee le wo a go latelela dikgonyeng. Awa a so motee ene ebile morago ga moo ebile ke se ka ba ka lebala ke ile ka ba bona baloi ba kore ke ile ka ba bona ka tšatši leo ke ne ke tlhobaela ke re ke a robala ke palela ko robala ke re ke a robala ke palela ko robala ke ile ka feleletša ke tsoga ke naba maoto ke rile ge ke nabile maoto go a tsena batho ba basadi kore lebati le ne o bulega o ka ra a ka khiela ba rile ga ba tsena ya ba gore ke batho ba basadi mara ba bofile ditlhogo tšeki ba šadišitše matlho a fela ake ba re monna ba re go latile karawa a ke lentatile le nkiša kae ba re nyaka gore o dire le rena mmereko o rena re o dirang okay Ekwa ya ba gore jwale nna ka thoma o nagana ka pele gore sa mathomo batho ba ba tswaletše difatlhego a ke ba bone gore ke boma ene ke nyaka go ba bona kana o motorong go ba batlile a ke lore ke nabile maoto o ne maka wena ke nabile maoto nambile ebe ke re awa te khupulle mpele ke le boneng gore ke lena bomang ke mosegare ke bošego ke bošego okay wa mathomo re le ga khupulla ka re ke mmamokete wa motseba wa bobedi ga khupulla ka re ke koko wa mokete wa boraro ga khupulla ka gore ne le motho wa kereke o ne ke tseba le motho wa kereke a ka gapeletša gore ka kgang ke a emelela ka maoto ke ile ka ema ka maoto ka ba roga ene he ke ema ka maoto a ne o ka re a ne le di-sprang mo dijoineng moki kore o ka re ne ba nyaka o nkwiša kore a thinya o fiera so ga e tšedeka o sure gore ga wa joina o se awe gore wa joina aowa nambile e rile ya re morago ga moo nambile furugo ge ke tsoa ebile a ka robala ke re a ka robala ka gore ke tšhabile gore ge ba ka tla ba mpolaya ka lebaka la gore ke ba bone jwale furugo ke rile ge ke tsoa ka tšea lesuelo ka tšwela ko ntle ke rile ke tšwela ko ntle yena o la khupolotšeng pele šule o tsena ko gating ya gago mosegare ke go sele jwanong jwanong ka re ka pelo mo ditlobong ka tsena ka ntlong ka tšea ditulo tše pedi ra dula mola a rawa o sa mo fa setulo ke re a ke nyako mo jampisetša gore ke bone ka gore le yena o ka re ha awe gore motho o re bonetše oke a rawa nna ne ke tlile o letsošetša gore a fa mare le robetše ga botse namile ka re nga wa re wa tsa ka tšatši le ke robetše o ka re ke nna ngwana man wa tsa ene bile ke re tswile ga botse o re laetšwe ka re damet o ne a tlile kgonthišiša gore ka nnete ke ba bone ya ba gore ke ba bone letšatši leo mara o mongwe o ke mmoneng la bofelo o tšere nako e telele ga ntšhi ya nkwatetše le ke tlhakana le ena mo tseleng nano letša ditangwa ano feta a sa ntumediše le ntumediše ka gare ga bakgekolo bao ba boneng go tlhokofetse ba bakae go nwe le ge re bolela so ba babedi go tlhokofetse ba bararo go na le o mo le ena wa ileng a ntata ka mogae ena o ile a ntata ka mogae ka no bona a tsena ko gating ha a tsena ko gating a bona nambile ka mo fa setulo e le gore ka metlhane ke mmona a feta mola mogae mola ga etsedi yaka ke ba bakae ka nomoro ye o e boneng go tlhokofetse ba bakae go šetse ba bakae
go tlhokofetse ba bararo. jikiša lekopelwana le lee ka mo go Karabo ka mo KB Yeah, gore mo sharp. o monate Yeah, wa mpona yeah. wa ntseba Karabo Hi. ke mathomo mpona Hey. Hey. o ne mengwaga e mekae 21. o dira grade mang ko sekolong 10. ke mang o Ke mamgolo. wo ke mang Ke mam. ga geno ke kae Gamare. tšhomi tša gago ke bomang Aksana di chomi no. ga o sana ditšhomi Hi. tlhogo e leng mo go wena ke ya gago Hi. ke ya mang okay se kwa bola ka lebitso a gone taba mara ga se ya gago le diretse tša se tša gago Ao. le diteretse a se tša gago Karabo Diretse kin. ye e seng ya gago ke eng mo go wena moe nke o šupe tše e seng tša gago mo go wena di šupe ke bona Ke tlhotlho. ya Fel. ke tlhogo fela ye e seng ya gago moroka nkore ke phošetše ka mo go wena ka mowe Karabo go sane le karolo nngwe mo go yena e tšea gabotse o ne ba mmethile ka lefofonyana e tope moroka alright a ke go leboge malome ka kapa ke leboge le bagabo Karabo Eh. o sa nyaka go ya sekolong Yeah. o sa nyaka go ya sekolong Yeah. alright ge o le ka kua gae o bonang ka kua ga geno o bonang ye go dirang gore o seke wa robala e go tšhošang o bonang I don't think you wanna. a o bone selo Ah. alright e iše mola go mama go mona alright ke kgopela o e buše mo go Karaboganya nako e Karabo o e ya sekgweng o e ya mo o bolotšeng gona bo o te pona goba o ne o kwa ge ba go hlalosetša ka mo gae Nako ke kwe. ko sekgweng mama gore bo ile ko sekgweng mo bong o bolla gona le mphathong o mongwe ko go kwele ga botse mma go Karabo bo o sa te pone Wa ke te pona. ne o te pone Mm. alright e iše mola go mama Karabo mma go Karabo a ko go botse motswadi aka ne lapa le o dulang ka go lona le ne mathata and then mathata a gona e re a tšee go tloga mo o ngwetše ya gama ya ga Masemeng. ya ga Masemeng monna gago e be e le ngwana wa bokae mo go masogana ka gabo wa mathomo. wa mathomo ge le tloga kua gabo monna le tla go aga moo ba gabo monna ba go retše ba reng Nna gabotse a senke ka no ya ko ga gabo kore ke ile fela ke gore ba ntsebe fela ka dulanyana ka gore ko ga gabo batswadi ba gae ne ba ntse ba robetse bo botlhe e le bana ba gabo fela. alright le mmoloketse kae monna gago Re mmoloketse gona mo ga Maria. be ba tlile ka lekhu la gage Ne ba tlile alright motse ba o begile ke bona motsegola yena ka mokgwa a ileng a mpotsa ka ona ke re nna o nyakile stene e seng ke nna ke go roge ke sa le ga gešo and then yena o re o se nyaketse ke rakgadi ya gage ke yena a se begileng. rakgadi wa gage o dula kae Rakgadi ya gage o dula kore gore ga a ya ga Maria o ile ka lebaka la ba ga rakgadi ba gona mola ba rakgadi ya gage ba rakgadi ya mogala ba ka. okay mma go Karabo le tsenetšwe le tsenetšwe sa mathomo a ko go botse wa ba jwa le tsenetšwe bolwetši bo bo leng mo go Karabo le wena go wena bo gona lapa lela le leng ka gare ga lona ke bo bapallo bophelo ba gago ga o sa phela bophelo ba go swana le batho ba ba phelago o lefaseng le lengwe le e leng gore a le ne bophelo mma go Karabo o bethile ke legadima la serurubele
o bethile ke legadima la dikgong o tsene ke noga ka tsebeng o ba jwetša ke ngwana o bone tšhweni e tsene mogala wa gago a sa phela wa re wa mo swara gante o swara boya wa bua wa re o swara mogalabe wa kwa thelela gane o swara noga mmago Karabo batho ba teketlile ka bophelo lenanego le swanetše le thuše batho ba go swana le lena potšišo ke gore wa e boloi bo bontši so bo go šetše morago motho o kgona go berekišiwa motho wa go berekišiwa ga re mmitše moloi ka lebaka la gore o dirišwa dilo tše a sa di tsebeng motho a bitšwang moloi ke o a dirang dilo tše yena a di tsebang mmago Karabo o tswakwala mo e leng gore ga o ne boroko ga o ne mahlatse o a bethwa o bona di mmamogašwa ka ga gago ngwana o go bontšha mehlolo le yena taba tša lena di nyaka phekolo ya meropa re ye go epolola meleko ye e leng ka gare ga motse ola ke sa bolele ka dilo tše di epetšweng ke bolela ka go ya go nyaka go tseba gore gabotse go baiweng ga lena go thomile kae Karabo o gore ga a gola o goletše ka gare ga mathata a e lego gore ba ntše a le gona ka gae bakgekolo ba go latile a go botša ba re go latile re nyaka re sepeile wa gana wa ba tseba ngwana shu ga a robale o tetšhela ka metsi ge pula ena ka magadima o ema mo puleng ebile o feleletša e le gore o ema se apara bošego o apea a le tsebe gore o apeelang ga a tsoga mo gore dijo tšela motho ola o di tšhetše ka ditšhile ke mang motho wa go hwa wa bona gore lapa la gago le na le sepoko sepoko ke mohu a seng a robala a romiwang ka gare ga lapa go tla go tshwenya le mmonang bale ka seriti ngwana o re batho šibale fela batho ba le na le ba bone yena wa ba bona tšatši le lengwe batho ba etela wena o se wa robala o dutše a ba bone wena wa ba bona so se ke sešupo sa go bontšha gore lapa le la le ne le bothata bo bogolo le nna ke a kwa gore aowa ape di-footstep dino tsamaga mo ntlong rena re robetše ene re khietše mara ko gore mabati ane o bulega o ka re a re a khiela tšatši lengwe setse ba ile bampetha kampama ka gore ke kwele batho ba tla ba tsena ko gating mara nna ke ke letetše gore batho ba tlo re ba fitlha mo monyako ba kokota batho ba fitlha mo monyako lebati le a bulea le a tlhama ya ba gore nabile ke a makala jwale ke rile he ke tsoa ke re bampetha kampama bona sepoko se a betha se bapale mabati a bulega Karabo le yena o a thula ka hlogo re toropo di tšhelwa ka metsi di thulwa ka hlogo o bolela nnete gore go ne movie ka kua ga gago o tšhaba go dula ka gae o bona re o kaone o ye segweng Karabo o a tloga o bona ra ye segweng o tla timela monno ene ba šetše ba mpoditše sowe gantši gore o na le kgonagalo gore a ka timela and ha a ka timela re ka se mo kry-a phela alright ke tlo go thuša mama le Karabo re tla mo thuša nka leboga tša lena ke di kwele ke di kwešišitše go nyakega meropa go nyaka gore re ye go nyakolla gore bothata ke eng Karabo ge le nyako ra fole le swanetše le boele morago mo groundong mo ngwana ba thulaneng gona le ye go nyakolla gore why ngwana a ile a re go thulana le motho a thoma go hlakahlakana o ka kry-a le ba lapa leo ngwana wa bona le sa mmoneng le yena a le ka gare ga mathata go swana le ya kgante bothata bo ko groundong mo go hlolegileng gore bana ba thulane gona di-ground tše dintšhi batho ba kgona go thea bana ka magadima di-ground tše dintšhi
ba kgona go thea motho gore ano kry-a re ke thitšitšwa mola groundong kgante nto ke moleko a o fole ka lebaka la gore o gatile gona mo groundong lebaka ke gore matšatšing a bolekgono ge go ne dipapadi kudu tša dibolo mo di-groundong go ketima setlhara go ketime ntwa go bapala go ketima setlhara so ditlhare tšele ge di ka kry-a ngwana a le week di ya mo gobatša so ke tlo le nyakela taba lena ke bone gore bothata keng then re tle re le thuše akere nkene ka nna nka leboga ya lena le tlo re emela ka mola ke sa tsebe gore malome ka kapa go ne se a ka se bolelang mara mo ge ke lebeletše go nyakega meropa re kwe gore mathata a thomile jwang re ka a kgona jwang re ka a nyakolola go fitlha kae la tla la a kgona go ka loka karabo o swanetše go ya go alafišiwa wa ikwešiša le wena nna nka thabela rafo o ye go alafišiwa ka gore wa di bona lwetse o le kgatelelwa monagano e fihlile mo go wena go lebelela ngwana a sa robale bošego a apeile le re o no tšhelana metsi a mantšhi ka name tepi e name no traka mo gare ga pitša lwetse o gape di ya go tshwenya ge pula ena a o robale šule o eme mola pula ya gadile re baka mabati le baka mabati wa tseba ge ngwana a se gabotse mama ke ile ka thuša mme o mongwe tšatši le leng ngwana a tsena ka kamoreng ya gaga re mama le golle ke kgopela papa ye go robala ka kua nna ba le go robala nna ka mo ke no ba ke go botša ka taba ngwana go sebe gabotse ao ke a le tlhaloganya a re papa wena robala ka kua le golle le nna ke robale ka mo le mama e ne bokotsi ge motho a re o tlo go bolaya o tla go bolaya ka nnete nna le nna ne ke šetse ke robala ka diaparo kore ke no nna ke gatile ka o nagana gore o tla go phothoma ona ne go šetse go bonala gore ne šetse go šetse gannyane ka gore he a ka tlhoka a ka re ke nyaka tšhelete a ke ra ke na yona kore jwale mo o ne a befa lebefa o bona gabotse gore e le gore se seng le se seng sa botlhoko se se le mo gausi a ka no se tšee a mphontšha ka sona neng kapa neng re tla go thuša le re emele ka mola kere mama ya sa tsebe malome ka kapa e le gore number 3 FM Mankgakganyane ka lentso la Uncle Muzondi ya Uncle Muzondi o tsebe gore o tswa lefaseng la ka ra thoke naga Matebele Lucky nko eme mo pele ga camera ke nyaka batho ba go bone nko eme mo pele ga camera no ke nyaka go lokisha something ka pelanyana ngwanesho ka pelanyana Lucky le a motseba kwa ka mo mafaratlhatlheng ka fa ya itla ka kene gone kwa ka mo mafaratlhatlheng ka mo monno le mmona ke Lucky ke producer kuri ke ena a peile meropa ye ya koša ya Mankgakganyane kuri ke ena a peile meropa ye le kwang itidinya mo košeng ya Mankgakganyane a kere batho ba swantse ba tsebe gore a le kgone go laola mafaratlhatlha fela le go ba maporana fela nne le ka kua meropeng ka mola le a tšhela kore ge motho a nyaka gospel a tsebe gore banna Lucky o a tšhela ga a nyaka house Lucky o a tšhela ga a nyaka Lucky o a tšhela jwale ke ena a di ileng meropana ye re a leboga ba gešo a ba kgone boporana fela ba filwe banna ba filwe gape koše ya Mankgakganyane moroka e a ratega ba kgona go te kgopelela gona mo ge batho ba ya go nwa Jakobo se ka pola ba re ka kapa ko tšhele Mankgakganyane ba tseba e opela ke Uncle Muzondi mara ga ba tsebe gore meropa ye e tidinyang ka fa gabotse banna ke letsogo la mang fele ke la Lucky ba le tsebe ke la Lucky D ba le tsebe ba go Lucky a ska ya ka mola di comment ya bo Veronica ka bo Vero ka mowe bo Vero a batlo go lesa moroba le laulegeng ka mowe le laule a tloa mo kwa šetša a thomile
wa tsa bo Veromon Moroka bana beshushi ba lapa la bobedi ba go rogile just ba ka se mongaka o ba tamiše semmušo o ba mogele pele re ka tla ra ba fa tshepedišo ya ka mo pitšeng tše kgolong magageshu re a lamogela le fihlile ke gona ka pitšeng tše kgolo fa o ka fela gore batho ge ba lla wa rae batho ba bane mathata ka ke ya magolo a feta a ba bang banna mosadi Shule o fetša go tšwa mo banna o re ga ke robale rena re a robala yena o re ga ke robala mathata ga ge ke ya mantšhi kudu magagesho a kwiša bohloko jwale re tlo amogelwa a mangwe mathata ma gore na ke ba ga mang a bolelang le lena mo ke Kholofelo ke Mabejane ga botse wa ga Hlakodi ke tswa ke le mo Moteti Lipati ga gešo ke dikgalaopeng ke agile mo Lipati Moteti o tswa ka dikgalaopeng ga gešo alright o sepela le morwedi wena morwedi ka leina ke mang ke Felicia wa ga Hlakodi alright Felicia wa ga Hlakodi alright wa e bona nteo mo šiwe mo keng le bonele leo le godimo gang leo ke camera wa e bona ya e a shoota mama re a recorda ka mo re kwa ditaba tša gago then gore le wena go fihla o ye go kwa gore bo reng akere age malome ka kapa shootla la amogela a le botša melao ya kgašo aga re a leboga Moroka re a le dumediša bile re a le amogela batho ba gešo ke gona ka pitšeng tše kgolo nna ke nna ka kapa radio ke ngaka Moremi ke Lucky monna Meropa ka fale Malefo sa tšwile melao ya ka mo kgašong ba gešo a ke no thoma ka gore le berekile la tla mo pitšeng tše kgolo ka baka la gore batho re ya tlaišega re tlaiša ke bophelo re aparetše ke mathata ba bangwe ga re tsebe re na re eng kae e fela lena le kgonne go ba le sebete la beta pelo la kgona a go fihla ka mo lanego la pitšeng tše kgolo ka go rialo a re a leboga melao ya ka mo pitšeng tše kgolo ba gešo re se ke ra bitša maina a dingaka a ba porofeta a dikereke ka maina re se ke ra ntšha mahlapa kapa ra ntšha mantšo ao e lego gore ga amogelege ka tsebeng ya motheeletši ka mantšu a mang polelo e no apešwa ba gešo gone mantšu a mangwe le wena pele o lentšha wa lekwa gore le lona o ka re le ne le bohlapanyana ka gare gomme o swanetše o no lemetša o te tshwarele lona se sengwe gape ba gešo re kgopela nnete fela mo tafoleng ditaba a e be taba tše e leng gore di tsepeletše godimo ga nnete ya taba tše bohlokwa le tše e leng gore wena o le molli o rata ge ntate Moremi a ka go thuša godimo ga tšona re a leboga kgaetšedi ya ka ke tlo bapala setsopolwana ka fa ge ke fetša ke moka o nape o tsene ditabeng o re fe ditaba tša gago maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga diadile ngwanešo le kopelana leo le bee gabotse le batametšenyana mo kgausi le wena le dule gabotse o dule o lokologe o ska taramologa wa dia ntate ka kapa nna ka kwa lapeng go ne le bothata since ka 2019 Mokgalajwe a fetše robala a go be le boroko go ne dilo tše e leng gore di a sepela ka mo masenkeng go gaša ka re ke santa and then ka moswane ga re tsoga re hwetša selo sa go gwa like re itše ra hwetša katse la mathomo ntate a sa phela re itše ra hwetša dikgogo tše 4 ka ge e le gore re itše re be re sepela go mothotsoko re ile go yena re tišeditše motse ka mtshwana re tsoga mo masaita ifo ra hwetša dikgogo tše di swanang di lekanago di hwile di santše re di tšampe di hwile mo gareng ga rata ke ge a founela ngaka Tsoko a re wa o di tliše mono ke tlo bona gore ke dira jwang and then ka kwa lapeng
go ne le rase e nngwe nna le bana ba re felelanang pelo re no lwa re sa tseo le gore re lwelang. And then go ne ka tšatši le lengwe le gona ke before ke ge ntate a fetše o hlokofala be go le 2 weeks a ne 2 weeks a hlokofetse. And then ka re ke robetse ke robala be ke rapela ke fetše re amen ke ge go tšwella phepeng e nnyane ke ge ke tsoga ke e bolaya ke e faka ka plastiking ke e beya ke tlo ba founela gae ke ba botša. And then e regile 3 days di tšweletše yona 3 days matšatši a latelanang ke di beya ke ge ke founela motswadi a rawa e tšwa ka difata ngwanaka ka re a tseba gore ba bogaji ba re a ka dumelega gore ke tle moo ke ge ke tšwa ka difata ga ke fihla ngaka Tsuku ke ga mpotša gore aowa dilo tše di rumile ke ba bo Mokgalajwe ke rakgadi ya Mokgalajwe jwale a sanke ke botšiša gore ke mofi ka re nna be ke sa ba tsebe gabotse family ya bo Mokgalajwe ke dulang le yona ke ne ke tseba ba be le re dulang le bona kwa Makgweng. And then ka morago ga mowe ke tlo lora yena a sa tšo hlokofala so ba re motho a sa tšo hlokofala mo lora ke mo lora a apere diaparo tše tša masole mara di le marata. Then ana itšhile Oh, sorry, ma. Sorry. Mokhomotše ntate Malefe. Mokhomotše. Oh, sorry, mama. Mokhomotše Malefe. Sorry, mama. Sorry, mama. Yeah. ke ge ke founela rakgadi ya gagwe rakgadi ya gwa re go kgone gore motho a sa tšo hlokofala o mo lore santše o tšwe o ke gore go reagalang ke ge ke boela go ngaka Tsuku ke gare ga wa Mokgalajwe wa gago ga a robala ko se re ko mo robadiša aowa ka dumelelana le yena a ya mo robadiša mara go fele gore ke mo lora ke no dula ke mo lora and then ke mo lora sometimes a kwatile a etla kwatile mo go nna a ke tse gore o kwatetšeng and then go bue ke swarele ke segateledi seo a se ntshwere go tšwelela motho mokopana wa hlogo kgolo. And then a re o fihla mo go nna o namela mo mpeteng ke tipona ke motia and then ga se ntlogela segateledi ka te kgwetša vele mo ke rurugile o ka re vele be ke tia motho and then sebopego sa ntho e kopana ke ntate o mongwe wa gana kwa go rena wa ngaka and then ke mokana ke phagame ke tsoge ke tle ke re a ke go nyaka thušo ka chemisteng ke ba mfe ke ba hlalosetše ba mfe dilonyana tša go kgaša aowa ke boe go tšike tšatši le leng le gona ra re ke re ke ne le tax shop mara e no wa e tsoga ke re ke ya ka mo tax shopong ke no hwetša noga ke bitša o ke be ke na le yena nnoši ke re Felicia ke noga nto o re ke ulu ke re wa e sepela e tsene jwang ente le gona ke enyane which means go ra gore mmago yona šo ka re ke a e tšhaba vele ka re tlo letela di-custom di tlo reka re tlo ba kgopela ba kene ba re bolaele yona ka nnete ba tla ba tlo reka ke ba kgopela ba tlo re bolaela yona ke nkane re e beya ka kwa ntle ba e gatiša ka stina mara ka moswane re kgwetše se gona. And then le mo baneng ba ka le bona a go ne bophelo bo right first born ya ka ke tsene le yena mo lenyalong a se ngwana wa ntate Mota and then ke tsene le yena mo lenyalong ntate a sa tšo ke ba le ngwana le yena be a le right mo go yena moswara jwale ka ngwana ga ke tše go ba le ngwana le yena a thomo mo hlokometša go mo apeusa go mo tia a motia mo e leng gore o be a go bala ra ba ra bitša le ke di-social worker ka gore e be a kena sekolong se sa batho ba ba seng gabotse ke ge ba re botša gore re tlo le biletša maphodisa ge le sa sware ngwana gabotse. And then last year ra re tsamaya re iša masepetlele Boksburg for mahlo ra hwetša accident and then ka letsogong la right gore ke bolele so o iriala bo is two a iriale gona mo Lipat and ka letsogong la gagwe
jwale le tšona dilo tša mohuto di a mmakatša and then le yena gabotse gabotse be ke dumile gore nka tla le yena mo a kgone go tla a hlalosa ka re ge ke bolela le yena gore go nee dilo tše di mo jago mo pelong a nyake go mpotša jwale ka pati a se ra kgone go tla le yena ka re ke tlhokometše makoko re mošile le makoko and then o mongwe o na le enga le yena ga a gona be ke dumile gore be re ka tla ka moka o sekolong o Makgweng college o na le enga le ge ke mmona seriti sa gagwe ke se bona jwale ka sa tatagwe kore le ga a bolela le nna ke mmona ke itše ka ba ka mmotša ka re Fesi seriti sa gago o ka re ke sa tatago ewe be a leng ka gona be a leng bogale ka gona and then le lona lehu la gagwe le lona a senke le ntshwara gabotse ka re o nwele poison o thomile ka gore o nwa dipilisi tše tša high blood yena yo a leng sekolong a mo amoga ke ge ke amorela re papa ka gore ke mo dietše protection order be le motho a tiago fela a re papa maphodisa le a re a ba go sware ba ilo le boledišana batho ba le ke batho ba ilo bolela le lena gabotse a ba go sware maphodisa le tša fetšo mosainiša a tsamaya a šila dipilisi a re wa dino a maamoga and then gare ga bošego nako neta senke ke lebelela a tsoga a ya ka kwa kamoreng ya mošimano a morela a re Fesi go ne le gore ke bolae motho go ngono ke nwe poison nna ke te polae nna self a morela a ra wa papa jwale o ra jwang o le e mogolo o sa re belegetšeng jwale o e mogolo papa e ba le monagano a ke re ba go botša gore a ba go sware wena o tlogolo tia mama o tlogolo re tia le rena ge re go botša gore a gone batho ba ba robalago mo o rekwe a ke tlo phela ka lephepa ka motseng wa ka ke ge ena ya ka karatšhe go ne poison e ba e reketšeng go etliša ka kwa toileteng tša mekoti a nwa yona and then nna ka fela pelo ke bona a sa bue ka tsoga fihla ka kwa ke kokotela mošimano ke a mmotšiša gore papa ganta a tla ka kamoreng ke raoa jwale ka re be ke motšhaba vele be a ne le ntho e le sethunya ke a tšhaba ke re mohlomong o latile sona o tlo ria tše re di kwang mo ditabeng a re bolaya a te polae ke a tsoga ke bona a laetile ka kwa ka torch ka kwa karatšhe ke ae fihla ka kwa ke kgwetša a seswere so a swaraleditše le koloi so ke re tata go Fesi o nole ntwe gore nka se nwe ntwe ke ne le bana ke hlanya a re tsamaye wa mpusha a re feta mo taxshopong o topa di-holes o nakela di-holes tše 2 ka ganong jwale ke a makala mara ke re selo be re robala le ngwano re mo tsenya mo gare and then o itše a fepa ke kwa ka ngwano a re papa baba wa engathi ugebi poison na o potli poison a rawa a nga phuzi poison ga go a feta metsotso mekae ke ga a hlatša ntana a hlatša jwale vele yankga entana e ntšha le ka mo so ke ge ke tšwa ka lebelo ke tšea maswi ka fridgeng ke re ke a monoša o a buša ke ge ke kitima ke ya go next door makhelwane mongwe wa ka wa le paramedic ke mmitša ke re nthuše gape tata go Fesi ke le nwele poison a re ke yang a ke e tsebe ka re vele be ke sa nke ke e šetša ke mokana re mo tšea re mo iša sepetlele re mo išitše sepetlele ka ile mokibelo sontaga be le motho e leng wa bonala gore o tlo ba right o phafogile o kgona le go bolela le rena and then mosadi o la boa re maki a ba go tisitša tša mfoune ele re tlo mo tšea ke le bušetšeng gae a tla mantaga o itše a fihlile e le gore nna ba mpileditše ka ofising ba šetše ba mfounetše ba re ke tle ka kua ke ge ba mpotša gore mokgalabje go padile hlokofetše re founele ba gabo ke ge re founela ragajago o mongwe ke yena a nthekgileng gane jwale so ke yena a mfounelang ba bogadi bona ra tswala ke re bolokile morwagwe a senke a etla le tsebe le bitla la morwagwe a senke kore le family ya go monno ke itsebile ge ba ria semantše ke le tebele be ke sa itsebe kore a ke tsebe ke a ba kwane gore ke tlo re ke eng ka re a o ratana le motho ka tsebe tša gagabo o tlo tseba mathata mo lo šetše o tsene ka gare ga lenyalo and then go tlogile ga re feditše go mmoloka ena mogalabo ragadi ya go ke ga tlotla o e leng gore ke yena e bele a re supportago ke yena e leng ke thekgile ka yena and then a fihla a re ke paletše ko go tla o tshwenya ke maoto o dula kgole le botlwane kwa
and then a mpotšiša re go riegile jwang ka mo hlalosetša ka re na ka bona selo mara ka re be ke khurumetse ba mmolokile jwang ke lengwaletše le gore le morieng jwang awa ka re ra tswala ke ga tlo founa go sa tletše bathonyana a founela ye mongwe ba re ke ra ngwana bona le yena ke mo tsebe ke ga rogana a re motho ewe a tšwe ka mowe a se makoti a ka nna ke mo tsebe a se a nyala ke nna a ke tsebe gore o be a e ra jwang a re kwana ke ba tsebe vele ba bogadi jwaka ke tseba o le hole and then go be ena ngwana o a leng college gore a ke tsebe lastnyana o re o lorileo ba mo tšere ka beke a mfounela kgante le nna ke lorao a tia ke ntong o ka re ke tladi e kgolo so e motia a apere uniform a sekolo and a hlokofetse e le mo black and then ka re ke robetše ka 12 gwa ba ntoso e a bitša like e bitša ngwana mara e bitša ngwana ka next door e mmitša ka tseleng nngwe ka re be re sa dula le ka mokhukhu mafastera mokhukhu a dangerous ntho be ya mokhukhu a o lebelela vele o bona everything ka kwa ntle be go le ngwedi ke bona ntho nngwe mo trateng ye telele e apere dilo tše tšhweu mara e a bitša like motho mara o bitša ka tseleng nngwe e le 12 ka tšhoga ke ge ke founela gae ke ba botša ba re se ka bona dilo tša bošego go ile gwa ba kgarebetso ko te tšwela majileng le yena a tla e bona e tsena mo jarateng ntweo and then mo ke 18 re ne go khwetša monola be ke nako ntata sa pela re khwetša monola o ba Monday ge ntata ya mmerekong go tloga la bobedi a o sa ba gona o ba o tlo be gape Monday ka ba ka mfounela ka mmotša ka re mo ke 18 wa bona gore go ba metsi na wa notice jara wa ka re o tlo wa bona ka Monday wa etla Friday Monday ya tlo tsamaya a re o lega ka torcha phone re ka nnete o ka re ba filo fitla ba tšholla so mo gare ga gate gore a re kgale ena maybe a jump before a tlo tlhokofala ke ga a re tle re go ne mprofeta tsoko re tloa mo go wena ke boa re ya ke ge ba mmotša ba re dilo tše ba go belešitšeng tšona motha ke tše šoro and ba go belešitše go tloga o sa le monnyane gore o bolae ngwana wa batho o phonne ke mahu a e4 a re ya ka re la mathomo o nakwa a go nyako mpolaya be a rekile okapi a rekile poison a rekile straight a rekile coke a ngwadile mangwalo a ngwaletše bana ba a ngwaletše le yena be a leng Debiton gore o tle mo o šetše bana go mmolaya ke tepolai and then ke ga nrwala vele ka koloi a ya ka mosaeta ba Terfale ke mo vele mo ke be ke reng ke sepetše ka re o nteile mo ka lepotlelo ka fenta ke itša ke phagama e le gore ke kolobile ka di-cold drink gore a re ntšhetše ka di-cold drink ya be ile gona kana ka mokgo and then le o ngwana ke mo kgopelela thušo tate ka kapa gore sekolong ga re o dula mo sekolong loto le la gagwe le a kologa and then o tswile diboko mo hlogong ga ithuwa go ne ntho a go ne selo di a swana la mathomo ba fela re mama go a hlohlona a tengwa ya re gwa tšwa seboko ra se fa ka thušenyaneng ra se beya lastnyana le sekolong o re mokgotsi ya ga gore o sepela ke selo mo a re ke sona gape ke se swana le sona selo a tla le sona and o lla le ka mahlo o ne gore mahlo a gagwe a tšwa dikeledi hlogo ya opa and bošego a lora a bolela a ke tsebe gore ke Nigeria or ke tlo re ke eng gore ente le smell se seng sa gagwe be a se ne smell se seng a ke se kwešiše gore ke tlo re ke ntho e bodileng ente wa hlapa o tlola ka dilo o ba gabotse mara go ba le smellnyana se seng a ke kwešiše gore ke smell sa eng mo go yena and then e sa le monnyane so be ke tlo kgopela thušo mo pitšeng tše kgolo le kgoneng go nthuša tate ka kapa ntate Moremi ke a gopela mama
ke gopela go botsiša mo ba gabo mogala wa gago be ba go tseba ka be ba ntseba and then le ge le nako ke ile rea protection order ka re bona ke kgale ba ba bitša ba gešo be ba tseba gore mogala jo no jula a nkiša letsogo bo a buti be a sa ba tšhabe be a sa ba hlompe vele at all ka moka le mmaka be a moraka vele so ba ngwala lengwalo ba ga Hlakodi ba le iša ga mota a ba fetša a le fihliše yena go ra gore be a letle rola ka re ga ba founa re founela ba e leng gore ka re nna ba raka a swanele go bolela le bona and then ge rangwane a founela ba ga motha ba re bona ba ka se seke go sogatšo go fetša go nyala go hlabiwa ka re o rile monyanyo wa bona ba re ke semantše be o swantše a hlabe bokhatsi ba re a ka se kgone go hlaba bokhatsi kokwa gagwe a hlaba swantše go hlabe kokwa gagwe pele ba no ria o a semantše fela go hlaba bokhatsi ke eng nna ke tsebe Setebele ntate Moremi ka re ba re be go swantše gore a ba ria semantše go hlabiwe kgomo kwa gae gore tše pedi gore ba reng ba re ba tšhentšhišana a ba iša serope ka mo kgomo tše ba di mixa go ra gore ke ya bo monna ba re ba gahlantšha badimo ke se tsebe Setebele ke ka mokgwa nna ke kuleng ba re hlalosetša gore khatsi bodiwa ka mokgwa be se go tšeiwa mokgopho ba phuthela name ya ga go monna is like mohlobolo wa bona ka se ga bo bona and then mokgopho o sepela le nama ba ile o lekeletša mokgopho kwa ba re ke re ba re ga go mosadi le rena re reka kgomo le bona ba reka kgomo re tšhentšhišana ka dinama tšeso wa bona o rutile se sengwe alright ba gabo monna o nwele poison o boditše mang ga a fetša go nwa poison ke boditše Rakgadi yo a kwa Lebotlwane ke le kae ke go lebetše Thabazimpi wa Thabazimpi okay and then papagela semmodi re mmoditše Rakgadi ke itša ke fetše mo founela a founela family ka moka ka re ye nngwe itše a e re founela ka re ba founela mo founung ya mokgalajwa e le gore e swere ke nna bona ba founne ka mahlapa fela ba rogana gore why o di ba botšišitšeng ke re Rakgadi ka mmotša gore ke rile protection order and then o kwatišitše ke yona jwale bao ba banga ba founa be ba founa gore o ka se riele monna protection order ka ga gago o bolaile kwene be ba no rogana kgaetšedi yaka ge ba re o ka se mo direle production order kana ba bolela a hlokofetše ba re nkebe ke se ka mo riela protection order nkebe a sa phela mola e le gore monna wo o be a go tlaiša ka dipetho ba di tseba dipetho tše e fela ba sa kgone go founa ba moroge go swana le ka mokgo ba rogang wena ge ba tsebišwa ka lehu awa bona awa be ba sa nyake tšona tše be ba nyaka gore ka re go nne khasena ka itšeng a ba fetola a re khasena rena re tsebile bophelo jwa gago a sa le pinone nnete re sa nyake o fa ka Rakgadi stress gore o a teiwa malome o itša ba namela tloga mo a tlo galantwa and nto re lwelang a ke tsebe and then ga a fetšo ntia o tsena ka kwa ka moreng o a lla a tsena ka mogare ga koloi a tšea pipe a e faka mole a e faka ka kwa gore a gata so mošo o mokgame ka kwa buti ke ga e thaola so a rawa se ba re gante o tsene ke eng ke ge mokana lla o no la fetšong go batša nte a ntea bjang go batša be ke e tšwa manala be ke go bala and then wena kgaetšedi yaka ka gare ga tlaišo e ka ye o beng o le ka gare ga yona and o bona gabotse gore mo gona bophelo ba ka ga bo a bolokega monna wo o nyako mpolaya and ka nako nngwe le yena o nyako go tepolaya moroka ka nako nngwe o kry-a o rata motho ebile o investile lerato la gago go yena wena o bona future ye o ka iagang le yena o nyako go tepolaya ga botse go ya ka yena gore nto o iagang mo godimo ga gage ga botse o senya nako ka gore wena o lebeletše future mo mothong o yena o nyako go bolaya wena goba o nyako go tepolaya nto e kgaetšedi ya ka e beng e tloga e dira gore o dule ka gare ga ditlaišo tše ka e be e leng e be e le gore
o itse ya ke thomo o dula le ena a ntlhalosetša gore a godiša ke mmago a ntlhalosetša mathata a gago a kgwetša e le gore e be ke mokwela bohloko kgante go mokwela bohloko gaka ko go tepolaya ka re e be ke re a ke mošile ke re a tlogelana ke sa nyaka o be a llata gae e be a sa tšhabe mmaka a tsena gae be a tsena ka sethunya be a sa tšhabe abuti ve lelapa la gešo be le be a re nyatša le borangwane o ba nyaditše le abuti hlakodi be a dula mo motete le ena o monyaditše wa lawyer-a o tlile a re wa re gala wa re botša a moraka abuti a tšwa ka levelo a tšhaba le nna ka mošala morago kore e be a le bogale ka tsile nngwe ke sa ikwešišeng be a go lata pele ga batswadi mama ke nyaka go lemoša batho se sengwe ne re sa re gore mo gongwe re no tšea taba tša gago re sa kwa lehlakore la bo monna gore ba reng go bona ge o ka re o ne le monna wa bona a telela ba geno monna ga ne le firearms thunya ga gore gore o swantše a telele ba ga bo mosadi ene wena o bo o swanetše o e dire protection order o te protecte wena le bana ba gago ene o bo o se wrong go bitša ba molao gore ba tle ka gae ba tle ba tsebe gore mo leng gona seemo sa gago se jwang ene le ba molao be ba swanetše gore ga ba bona re go na le ntwa ba mo tšeele firearm ba sepele le yona ba bo monna ga ba swanela go emelela phoso ge e le gore ke nnete ditaba tšeo re botšago ga se ba swanela go emelela phoso why e ya diragala taba ya gore banna ba thuntšhe basadi o ka se phelele go bethwa motho a tshepile gore yena ge wena o motlaleya yena o wa go tekemelela ka gore yena a tepolaye ge motho a tšea dipilisi a di šila pele ga bana ba magala e le tate a boe a ye go tšea poison a enwe sepele le wena le ngwana a robale le lena le ngwana a ba ko monkgo wa poison le ge re sa tsebe gore poison o beile e jwang o emelele o leke go monweša maswi o bo o sepele le yena o ye sepetlele o bo o botše ba gabe gore motho o dirile so le bolela gore o bile kaone mo e leng gore a ka bolela botšišo ke gore ka nako a be a bolela boragadi be ba le kae mo e leng gore ba paletše ke go botšiša gore why o nwele nto wena o e nweleng ke gopela go botšiša mo ra re ge monna a nyatša a tseba gore ga geno go na le ramolao a no tla ka mokgwa a nyakang ka dithunya ka mokgwa a nyakang ke eng se e leng gore se be se gapeletša ba geno gore ba seke ba latela molao mpa go ne le ramolao mabapi le tabeng ya go bona seemo se e leng gore monna wa gago wa se dira ka gae wena abuti o tša hlokofala yona wa lawyer-a ya be e le gore vele awa o a šetšego be e le ngwana rangwane a hlokofala vele ya se right yena alright ke nyaka go botšiša mo monna o ga go betha o ba go bethelang o bo o dirileng wena e be a re go robala banna ka mo bjane go tla le ka bo ma 12 mara a di kwa mang taba tše a kwe motho mara o tlo foster ngwane o ke reng college ke yena ke reng o ne enka be a teiwa ga bohloko a moti a re bolela gore mmago o robala le bo mammo a re papa mama ga a robale le botho mo ngwana o itše a teiwa mo e leng gore be ke ile legong la ramogolo Jenfers ba re ba mo teile mo e leng gore o ile le ka setulo be a ne le eo le a butago ba re fese ya ke re ko ene mogolo o dulang mo ke re bolela mama go phasela kang gore o se ka bolela gore go robala banna ngwanela o itše a ba fo sokela motho a modimo be a re fakelang ditlelase a buto mongwe wa go fa ka ditlelase a re o dula le motho la gore fakela digalase ba fihla kwa ga motho la fihla ka mašata a butola batho ke ba ra makala a butola le yena a kwata ya police station a boa police station yena o sa jutše ba re go tsena maphodisa ba fihla ba ra awa ke kgopela tshwarelo
banna ba swarelana nna be ke se gona ke ikwa bana ba mpotša ba re o soketse abuti and then ka ba ka re wene nke bosenko o ne o sokela motho a re mama papa wa mo tsea gore ga a tia a go tlogele o nteile ga bohloko ke ditse setulo se sa tshipi mogolwane abuti a gore mama ga botse mola be ke swere ntwa go tia papa tšatši lela be ko mo tia mo hlogong o teile ngwana gešo ga bohloko bana ba a fetša ke ge ba tlotla ba nnata kua ba tlile ba swere nepe jaaka bana ba ka re le sethunya se a se beile ka mo a ke namela ka kua ba ntaetša sona ba tšhogile ba ntaetša sona and then ge o ngwadiša statement sa gago o boditše ba molao maphodisa gore sethunya se le sona re thušetšwa ka sona ya sethunya yona nako e be ke se ka e bolele be ke botse protection order ke boletše gore monna o mphediša ga bohloko wa ntlaiša o nroga le ka ba gešo o tlaiša le ba gešo and then o ntshepiša gore o tlo mpolaya le bana jwale so ke tlo reporta gore le ge go riega selo at least e be gore ke boletše ka re nka se šie bana a re ke tloge ke šie bana ke santse ke tsamaye le bona ya re hwetše ka moka kwa gae a re bolaele kwa gae and wena go sa botse maphodisa gore o re o tlo re bolaya o tseba gore o na le sethunya why wena bo o šireletša taba ya gore papa go bana o na le sethunya and o le boditše gore o tlo le bolaya ente ya sethunya yona go bolela nnete ke raregile a senke ka e bolela ka re le a botu itšeng ke bontšhitše sethunya se go na le sethunya a re e tlogele gontse le o bitša ka fane ya bo monno ke bitša ka ya gešo and then o boloketšwe ka lapeng la gago monno lona le ke le rileng ke na le yena alright lapa le wena o le rileng o ne le yena o le bitša ka fane ya geno mara le bolokile monna o e leng gore o na le fane ya gage ene ka gare ga lapa ge re dula re le ba babedi lapa le swantse le bitše ka fane ya mang ya bo monna go ra gore seo se dirang ke phošo o e dira o e bona kere and then re ilokiša jwang a kere e sempolo mama o ka lapeng la monna o bolokile monna ka mogare ga lapa and then wena o boetše o bitša ka fane ya geno robetše a ke re ka se sekiše mohu o e thobaletše o re ile diphošo go ya le ka mokgwa o hlalosang jwale phoso ye nngwe ke ya gore gone jwale wena o tšhentšhitše lapa le fane o bitša lapa le ka fane ya geno robe re ka jwang moo e le gore se before monna o a hlokofala e be ile ga mang ka mola e be ntse e le ga motha and then awa wa tsa re moroka go ya ka mokgwa ke ikwešišang ka mola ke ka ga motha nnete yena a change sefane from sa ga botho sa ga motha mara ka mola ga gage go ya ka mokgwa ke mokwang le batho ba mola ba dulang ba tseba ile ga motha fane o sa bitša ka ya monno fane ke ya monno ka mola lapeng mara yena pasa ya gage ga se ya change no ge e le gore lapa le laga la change ga gona bothata taba ke gore magaga ba rena ba swanetše ba tsebe gore nako ngwe mosadi o swanetše go šireletša bana ene ge a šala a re ke bitša ba molao mosadi o ba lapile ene le rena re le banna matšatšing a bolekgono banna ba gešo molao ga o sa napa o re emelela kudu tabeng ya basadi go ya le ka mokgwa basadi ba bolawang basadi ba hloriswang ka gona kore go le monna mosadi a go riela phošo kampane o no katakata o tutulele mola ka lebaka la gore ge o ka fela o mošetše morago o telela ba gabo o motshwenya o tlo tepiletša lehu go batronko so go nyaka go phela gabotse le mosadi ene basadi le bona ba hlomphe ba se ka no tshwenya banna ba re rena molao wa re emelela so a re phedišaneng gabotse ka lerato so o boletše ditaba tše ntšhi mama ngwana shu wa go tlaba go ba le monkgo o sa o kwešišing mo go yena and then o boletše gore ngwana o ile o tswileng dibuka ga ithu mo kae mo hlogong a fela la batho ba fela a re go a ria go a hlotlona o tšere matšatši a re go a hlotlona ke utlo ntšha seboka o na le ntho mo hlogong sese tlhobole kwene re go bone ngwana se tšwa ka eboko seo
se tswela mo gare ga phogo. Go se ne ntho. Alright. Re tla go thuša. Monkgo o mama o bolelang wa o kwa wena mo go wena. Ka o kwa. Wa o kwa? Alright. Re tla bona gore re mo thuša jwang mama tabeng ya monkgo. Ngwana a kry-e thušo, ngwana a kgone go ya sekolong ga botse, se ka kry-a ngwana a tla išega. Alright. Mma gore na tate o robetše. Wena o šetše ka gae. O tlile lenanegong. Kudu seo o nyakang gore re go thuše ka sona ke eng? Nna be ke kgopela le nthuše ke kgone go tseba gore o robetše ka nnete, and then le nthušeng le motsola gore dilo tša gore hlwekiša boroko ka re ntlo a ikhuma go apalega mo ikhumang gona go apalega go a ditena ka re go fošega sele ya khuma. Alright. Wa bona lehuma mage go bolokiwa go na le ntwa. Go na le kgonagalo e ntšhi ya gore ba ga botate ba ka bereka setopo ka mokgwa bona ba nyakang akere. Ene ditlamorago le matshwenyego le mahloko di tlo šala le wena. Why ke re sowe? Mohu ka ge ba bolela ba re go na le nako ya tsogo ya bahu. Mongwe le mongwe ga a tsoga a etela go mangeloi ya gabo o gopola lapa la gage. And then ga o kry-a e le gore mohu wa tsoga o filwe ditlhabane tša gore a ye golwa, goba mo gongwe o laeletše gore a ye golwa a ya kae, go na le kgonagalo e ntšhi ya gore alwe a lebantšhitše ka lapeng la gago, gobane o bolokilwe ka lešata, o robetše ka sekgopi, o robetše ka lebaka la matshwenyego mabapi le dintwa gare ga gago le yena. Setopo se se berekile ko wena goba ke ba gabo? Nna a ke sa gopola gabotse ka re go ile o ka re ke ba ga motha ba bago. Alright. Ke kwele o bolela polelo o re go ngwadile lengwalo gore a bolokwe jwang? Ba ka sereto. O ngwaletše ke mang lengwalo le? Ngwadile Ragaji wo wa kwa Thabazimbi. Ka re ke motho e leng gore o sepela ka di-crutches, o nyaka special o molata itlamo. Alright. Ke kwele o bolela polelo gore ka morago ga lehura tswa le o founile gore o tšwe ka lapeng. O ye kae? O re ena a ntsebe a ka nyala ke ena, ke nyetše ke bo rangwana mohu, and then go tlile yena le bo rangwana mohu kwa gae. Alright. Jwale o gana semantše se Mokgalabje a santse gore a se direng ke re ba re Stebele ba nkiša gae ba re ba tlo go utswa, and then ke mokana ba nkutswetša kae ka ga gabo ka Waterval ga gabo. And then ga a santse gore go riwe ka mokgwa ntata gagwe ba re a thoma ditshele ba ile le bana ba baithu, ga santse gore go išiwe dijo go lokišiwa ba re a wa tšikane le dilo tše nna ke sa fa ka thaele, ba re morwa go mretša re papa ka gore ntwe ke veki fela semantše ke matšatšinyana, a re gona re tlo mmea ka kwa ga makhelwane, ba re ba thoma ditshele nna ke founela ke le gae ba re boa a se sa le gona. Jwale bo mmane ba ga motha ba re ge badimo o šetše o ba begetše gore o riantwe so o tlo e dira e o motlogele o no ya dirapeng wa phasa wa botša bo tate mogolo a go le magolo ago mojiri o tlo o no tsamaya gabotse ka re šetše re rekile dilo re šetše re inetše majwala e ka se kgone go re thišiše, ke ge re o riela mo tene le tene a ria ka mokgwa ba go mmotša ke ge re o riela ka mo a sanke a etla. Alright. Mo Denelton le rietše ka mang ga gabo? Ga gabo a ke re ke tene tše 2 ba re ke ga koko ka mo ke ga rena. So wena o nyaletše ga koko wa monna wa gago? Ke tene tše 2 di matagane ifo ba jara day 1. Alright. So go ntšwa le wena thušo ye o e nyakang ke ya gore o alafiwe le motse wa gago o alafiwe, ntlo e tlogele go wa ditena bošego? Alright. A o hloke thušo ya gore wena le bale le tle go be le dipoledišano?
ke rela gore ge e le gore wa ba hloka re tle re ba bitse re ko gore bona ka lehlakoreng la bona ba te karabela ba reng. Bona nna ga botse go ya ka molao be ke duma gore le bona ba be gona difounu tsona tša bona ke na le tsona ka moka le ge e se ka moka mara ba tla botšana ka le ge ke ilo ria protection order ke founetse mosadi wa rangwane ka mmotša ka re o ba boditše gore go tlo go boledišwane ka re motho o re a fihla ka Freitaga o tlo re bolaya a re ba re bona ba meberekong ka re aowa gona go ngcono nna ke a se a buswa jwale ge ko ria protection order a re enoya so nna be ke duma vele re kopane vele be ke duma mara a ke tsebe a ba founela ke lena le tlo kwana jwang le ra tswala ke re na le tsona di-number phone tša gagwe ka mo. Alright. Malome ka kapa ke eo. Moroka a re se ka founela ba ga Motha. Ba ga Motha ke na le bonnete ba gore ba theleditše radio gone jwale. Ge e ka ba go ne le mo e leng gore ba kwešiša gore go ne le se se swanetšeng se lokišwe gare ga dilo tše se se a di boletšeng ka moka a ba re šale morago. A ba re šale morago and then ge go kgonagala ge ba re šetše morago re tlo bua le bona mo mara ge ba se ba re šala morago re tlo tswela pele ra thuša sese. Sese mmele a gage ga o nkgahle, mmele a sese ga o nkgahle ke no se tsebe gore ke stress, depression goba sese mo mmeleng wa gage ga ate ke tlanang kgaitšedi yaka. Ntate ka kapa go bolela nnete nna ke right ka re a botutša bankiša docteng ba khwetša ditšhika tše di rurugile mo. Ke depression, ke depression and then ntle le ditšhika tšeo tša go ruruga mmeleng wa gago ga o kwe bohloko ga o right o sharp. Nto ke kwang bohloko ka yona ke mo le mo dipshiong mo and then le thekaleng and then le peine a e fele mo pelong and then le ge go riega dikuku letswalo la ntshi le ntia ka tsela nngwe le gapela o tlo founa be ke ntse ke titiatia kere and e tia ka mo pelong a nka robala ka lesaete le la pelo go a baba go se re ke robale ka lesaete le lewa. All right, yeah. Ke nagana gore e wetše Moroka and then go weleng ka gona sese o kwagetše gabotse taba tša gage o di beile kgaitšedi yaka ke na le kgopelo ya gore o seke wa te gobatša ka dinako tšohle o dule o gopola gore o sane bana ba bannyane ba e leng gore ba sa hloka wena gore o be kgauswi le bona o ba godiše o ba hlahle o ba kgothatse o ba age. Lebaka ke gore ge o ka titumelela go gobala mo mmeleng wa gago o tlo hlokofala ka pela ene go hlokofaleng ka pela ga gago bana ba ba tlo lahlega. Tipotšiše ge ba bogadi ba gago kapa ke rratswalago a tseba gabotse gore o ne ngwana kapa o ne bana le morwage mara a re go wena a re utswe ka mola o bone plan gore na o ya kae o šetše o e bona gore bana ba ke go jwale ba sanele gae ka baka la re wena o sa phela ge o ka hlokofala ba tlo baraka ene ba tla be ba se motho a ba emelelang kapa a ba bolelelang. So nto swantšeng o e dire ke gore o swantše o netefatše gore wena ka bo wena o a te kaga o a te kgothatsa and then o buše lerato lela la gago la go te thata seng sa gago ene o tsebe gore gone jwale
kgaitsedi ya ka ga o sa te phelela o phelela bana mmereko wa gago ko go šireletša bana ba and then ge e ka ba mmeleng kgaitsedi ya ka mmele wa gago o bothakathaka malwetši a lefase ka moka ga ona ga go sa ne bolwetši bo ba reng ga bo alafege ke di-high blood batho ba nwa ba phela ke disukiri batho ba nwa ba phela ke di-HIV batho ba nwa ba phela ke meleko bo moremi ba gona ba tsenelela motho a kgona go phela so mo go wena o swanetše go tloga gone jwale o no tseba go no re o te hloka gore bana ba gago ba go feta gore ba go hloka go feta ka mokgwa wena o te tlhokang ka gona ke nnete e o ka tumela gore dilo tše di fetileng di tšwele pele go ama bophelo ba gago le ge di se gona di tlo go tla iša ngwanešo ene o tlo go hlokofala ka pela go o hlokofala bana ba gago ba ya strateng because ba tla ba sene ga bo bona so tseba gore nto ngwe le ngwe o e diang e swanetše e be ka bana ba gago ene le modimo o mo rapele o mo gopele le badimo ba geno o bolele le bona gore ba go fe bophelo ge o ba jwa o no ya go manese kapa go dipetlele kapa docteng ba go checka ba go botsa gore o tlo phela jwang go tloga gone jwale go ya pele ka baka la gore bophelo gone jwale bana ba sa go hloka thata ngwanešo bana ba sa go hloka thata e re ge o lebeletše bana ba o bone o bone batho ba e leng gore o swanetše o lwele gore ba gole ge o sepela ba godile ba šitše ba kgona go tekemela tabeng ya go ba le boroko ka gae go robatša mokgalabe le tše dingwe ke department ya moroka ene ke na le bonnete ba gore o tlo go thuša gabotse godimo ga tšone moroka ke go leboge malome ka kapa se se re tlo mo thuša se se a se ka iša pelo kgole re tlo leka ka maatla fela thušo ye nngwe ke tlo e kgopelang ke gore ngwanešo go thušo e re go fa go se ka fela pelo dipolelo di tlo tla mantšu a dikwere a tlo tla mo motho sorry a lokang gona go tsoga mantšu a mantši a dipolelo ngwana re tla mo nyakela thušo re a bona gore re bereka jwang ka yena bophelo ngwanešo bo sepela bo ne le mokgwa o e leng gore mo gongwe ka nako tše dingwe re kwa bohloko fela ge o e kwa bohloko o bonyakela thušo go ba kaone go na le gore o kwa bohloko o sa bonyakele thušo magorena se modimo a ratileng gore o be mo seemong se o leng mo go sona e tla feta nako yeo mogagešo ke boletše polelo ka re ka labohlano ke bereka ka Groblersdal ke ya ke bula le ngaka ya go thuša batho ka sekgowa ge ke thuša batho ka setšo ge re bolela ka lentšu le sekgowa re bolela ka gore o berekiša dihlare tše di amanang le tša sekgowa nna ke ka mo setšong difounu tša ngaka wo a tlabeng a le thuša ke tše ke 060 244 0553 060 244 0553 ke Dr. Mama Koko KV Mama Koko le ka mo founela la bolela le yena ka labohlano re tlo lefa difounu tše e leng gore le tlo re ge le founa la kgona go ka gahlana le batho ba ba berekang ka go tšea megala le go le beela di-appointment tša lena gabotse le ka founela ngaka Makgotha ka kua gae
ke 076 853 4043 076 853 4043 ke mokgekolo ka kua gae o tla le thuša ka gore yena le gale ba bantšhi be rentše re ba file di-number tša gage la kgona go ka buka and then la tla la kgona go ka thušega. Re na le nnete magagešo ya gore re nyaka go bona batho ba thušega ntšhang bokoko ba ba jwang ka gae le ba tlišeng go rena ntšhang balwetši le ba tlišeng ka gae ba tle go rena nako e sa dumela le seke la dula le balwetši ba re mola e le gore ba jwa le go feta ya ba gona le reng le ba tliša dingakeng wa kry-a e le gore molwetši wa re phonyoga ya ba gore ngaka o paletše ko go ka mo thuša. Re feng balwetši nako e sa dumela re lekeng ka maatla re boneng gore re ka bereka jwang. Practice ya rena yo bereka go thoma ka 9 ya tšhaiša ka 7 ya bošego ka mola Groblersdal re lebeletše gore le batho ba e leng gore magagešo ba palelwa goba mo gongwe ba mošomong le bona ba tle ba kgone go ka kry-a thušo e bereka ka mehla matšatši ka moka go fihla Sontaga e ya bereka lena le ka tla la kry-a thušo batho ba fola. Dinomoro tša ga Moremi tšona le a di tseba ke tšeo ka mehla re lebiletša go tšona le ka founela 071 ke ba fetša gago moruti a ke ba fentša malefo ke 072 133 6761 le ka founela ntate Malefo o tla kgona go lefa tšohle ka moka tšeo le di hlokang ka gore yalo nna ke a leboga go sa re gona le ka tsogela furu gore le thušeng magagešo malome ka kapa ke a leboga ke leboga le ba theeletše le ba bogedi.